Radio Samoa, tasimai betulu amu. Radio Samoa, tasimai betulu amu. Usi mai alau whaafafonga. Telefone mai Samoa ya so taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whaatalofa o tātou o tunu i le amatanga o le nei masina fau, ma le nei fui mai o sa fau, o tātou mafuta o wafo i ngā ruenga taulongolongo o tala mai lo tātou o tunu. O le aonga tūlunga lua i vai nganga i le tū malo whaapalota o whaleata nu me le lua. Ua vea nei maa onga mua mua i lo tātou o tunu. Wa iai le potu e whaapitoa lava i le awa o ina o tamai o whanau, i le whaonga ina leo le masini kompiuta. Na whaairoa lea matatia wa au sia lea onga tūlunga lua i le saunanga whaafetaia le pule a onga, i le whale tupe le rolangi me le malo Samoa, i le ngā ruenga ua mai a fausi ai le whale a onga fau, o lea onga tūlunga lua a lea fio anga, i le tau e ono miliona 5 sela wafeta la. Wa iai le foto computer ia ai iai ala tatalo e tas le wa iai tongu tato papo tongu nei lo to malu ni star tato malo o la tatalo toi ya amai toi yang nai computer tai tasi mentanga due ngai ses ie fato tonga ise mato fali ma le famo e moi tau sanga fo la mathematical computer classes, and it is going to be the first ever primary school to have a computing class when this is fully completed. So we pray and beg your honorables as well as to our dear fathers and mothers, the ministries, please give us your support. O se ngā ruenga sa te tauna amata fausia le tausanga e lua o, wha solo mai le lua o tasi, pei ta ina tau fia le wha tino ina le ngā ruenga, i le teimle le whai ngā malo sa iai. Sa toi turi loa po o iai pea le vesoa soania le whare tupe le rolangi, e pea na sa whidi ai e lea whare tupe le aonga tūlanga lua vainganga, ina ia toi fausia le whale aonga, ina ia whaare le iai le tūlanga ua lamatia, ona o suinga onga le tau. O te semo le tausanga le tenei na amatai, ai mai e le masino iuni o le tausanga nei. Sa iei nisi o tāpenanga na ia te tau na whaatino, pe a mai a fausia le whale a onga le mafu anga le whato a te talalo iai, i le whaai unga o le masino le tenei o Okuso. O le inga venga sa whatupe ina ilalo le sosoani al whale tupi o le lalangi, ua tā ua o le porkalame, mo le sitia o tūlanga matali atu i whesuia inga o le tau i Pasifika. For the Pacific Resilience Program. Mana o fia aile tu ina i lalo o le whale aonga tuai, tu sia o le ata, ma le fausia o le nei ati na teli. O se ngā luenga na mafua mai, ona o le tau mawhainga le tātou malo, ina ia whaamua mua le saunga le mu o alo mawhana wa aonga. Ia wala atu le saunga le mu leo no fuanga whaatino ina aia o onga. Na mawhai o na whiwhiria la o matulanga lua vainganga. I le mai ai o se asia singa insinia, ma le whale tupi o lalalangi. Ma mai tau ina ai le te tau, o na toe whaafou le nei whale a onga. Ona ua le toe saunga le mu. O le whale a onga mua le nei ua whausia, isi soani al whale tupi o lalalangi. I te tono Samoa. O le nenga luenga fia ele whausia ina o le whale a onga, po ngā whale lua, se lua. O nei whale a onga, e pei ona tātou mori mauina. E se furu ona potu,
e awhia ai potu sifutolu mo vasenga. Tasi le potu o le library. Tasi le potu mo a onga whasainisi po le science lab. Ma le tasi le potu mo a onga tau computer o computer lab. O nei mo potu o whātua tonga ina I kesi mana fuafou. Whapea ma vaenga e mawhai ai o na whaonga internet. Po upenga whatawhai langi. O ili te advela, whapea fo I mawhai ilo mo mu ko whai alarms. Mawhai fo I lalo le poloketi o na whaafou le whale a wale official pule aonga po le staff room. Le ngata I lea, o whausi ina foi ni whale le tā ua se lua mo ali I matamaitai. Ma whaate le masi itia le saunga le mua la wala I le tuisifo le lotoa. A wale moli na mai ma le whengalanga I atu o whana ua onga. O seisi vaenga e peo na o ono tausi le sila atu I ai o le whale leia leo tūlanga e mawhai ai e tamaiti mawhai a onga e iai mana onga whapitoa. Ona o atu I vaenga esi le lotoa. E pei ona iai access ramps o rails ma footpaths. Whapea no whanga na whai ai ona Feinu ma furu ai ao o le whana ua onga. Le min stam tanga ruenga puna oa whaale nā tūra ma le si manga, le fio ngā toi sulu Cedric Shifter, o le saunanga u tū leo le talaina le whalea onga tūlunga lua fōu o vainganga. Sa maua fo I le avano o le min stawa onga manga nu e sauno ai, ma moli le na mea lofa mo le potu tusi fōu o le a onga tūlunga lua. Lau sunga le ripule a onga man mamanu o lau staff. E le ai lama seisi o whamoe moe e le tū pale. E whamoe moe lau tō whatinong. E whamoe moe lau tō ngā luenga whita. O le whare tau ngata sa o au ai I le tū se sae o pia. E tasi le miliona tesi ma le lua. No uofo le tau ngata na whalea. Al whalea ono au tau leu e. Ono miliona, tesi miliona, lo titi afitu miliona. Ayala o le mele ka o le milione. Lau sunga pule ao. Ia milione fo I o ko awala. Ia milione o ko nekokia. Ia milione le usu mai le ao mai tai ao. Ma milione le fo I fade. I le tu o le ao. Ia tele awala, tele metotia. E whaonga. Ina ia paua le ana whale le le o nei whale a o. Mātua. Te laua ai le lata mai o le au wala I whale a o. E whai la vasina ana ngata. O laua o ngana. O mai o mori mai tamaiti e a o. Aua nei tu lafo ina tamaiti. Tu mai le a o ngai whai a o. Ai a mai lau tau au. O mori mai tamaiti le ao. Lau sunga kura ao. O le tusi le a tatou matanga luenga. Whatoa o manei ia na lawns. I masina lente atu nei. O lea mo o mai. E whai mao mea alofa. E amatai le tau lei. Whatau nisi tau tusi. Tau mo fia e kai ua se lango nisi pu. O le tusi le Le fionga se ula yoane o le minstawa onga mang, no. E ono masina na fausi ai, le whalea onga tu langa lua fau o le nuu o vainganga. Wa whelo tātu utanu le amatanga o le neivai aso mua le masina fau o September, e le fionga le masiofo le tupotonga o kuini na nasi pau tuku aho, i le whamoe awa I le fono wha semina atunu o le Pasifika, e tala noa I nei mata upu whaale lotu, le South Pacific Area Seminar. O se whono tanga fo I le a wai nisi o ta I whaale lotu o le larangi. O le lau mua le kale sia me to tisi Samoa lo I whonga ai whale ula, o le ata tala ai lea whaata singa, I le fiafi o le soruru le vaya sunei, lea o lo whae loa le polokalame o le fionga le tamai te I pā le mia o Samoa, le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa, o le saundoanga au tu o le ata tala ina lea fono wha seminar, atunu e au fiai Papua New Guinea, le atu Solomona, o Tonga, Fiji, Ausitalia, New Zealand, ma Samoa.
O le fionga le Minister Kabineta le tau whale tinu uwe in so ialo, sa whaafelo ia le to i tau nuu i le malai waalele whaavao malo i whaleolo, o le whainga malanga le masio fuore tupo tonga. E tolu aso le fono e peo na mafue na whea Samoa, e le fionga le masio fo i ana nasi pau tuku aho. E tolu tau sanga le matua sta mai titi o ave atu nei New Zealand mo tonga whitinga, o no se manua tu ngailo na ulu, ai mo lia leo leo le tamao le tamai titi le tau mwhai wha o leo ti, mo lia le umio se a upenga matautia, ma le morianga le wha o manua tu ngā. O wha iroa le komisino leo leo se li poti le wha ingo le vai aso. O le misa le tamalo malo na to lua, na tongi ai e leo o mo lia nei le fufine se mea whaitino malo. Ai alu atu ai la vea le ulu o na atalii, e wha pēr na si e le tinai le teimi le lave vesi malo na to lua. E peo na si le fia, e iei voi se mata upuna o le wha amsinonga, ma wha asalai se tinai le wha pui pui, ina o wha maonia le umo le olo se tasi o le na whanau, na la vea i se maa na tongi e le tinala na tamatama, ai alu atu le maa misi le atalii, ai la vea ai le tamateine. O le aso sfuruono o le masine nei o se tema, e tula i ele tama ua molia nei e leo leo no le manu o i le ulu o na atalii, le ua ave mo tonga fitinga i New Zealand. O le aso ngufua i Samoa le amatanga o le nei vai aso ua amatayo na whaanga solo, polo kalame o le te uira o le nei tusanga, le ua furisia polo kalame i maketi e whaata wai ngā luenga tau 5 malava lama, whapea fo i mawhale ainga, ai o le asoluru le a mai mo ina ai e le atunu o eo noa ma se tutongi, le vaenga mua le tau vanga sa ili eise tau sala o Samoa, le ua whaatu langa o le a whaia le fau, e le no whanga o le Friendship Park. O le a wha masino ai vaenga i tonu mua e au fia le sarong, o le puretasi ma le vaenga po le category ua ta ua o le coconut. O se vaenga e fau le tau vanga le nei e peo na whaero ai le porkalame. O isi vaenga e pei o fesini matali e tamai te i tau vai to asfuru lima, fa pea la tu taleni, o le awhia i le pō murimuri o le tau vanga le pō leo le stonai. O le multi-purpose gym i tōna i mato, o le nofonga leo le awhia i lea vaenga murimuri o le tau vanga o le tau warunga fo i o por kalambe uma o le te wila. O le asfroilea o le i whaia le tau vanga, e sa ili eise tau sala le tunu, o le atapu ni ai por kalambe uma o le nei vai aso le te wila, ma le asa fo i leo le awhanga solo ai le tai au, le tau vanga o ta vale teu, e wha lawi lo ai mata mai ta i tau wā le asa ili ai se tau sala o le tātou tino. I le nei masi na faudu o le tau sanga mo wha ilo ai le Minister o tupe, le fionga lau timu ia a fua wele se maa ai, le si tia le tau o lo tau sua o ma pensini, e wha tu se le pau sa iai le masina na te nei o kuso. O le pensini o no sene o si iai, e pena sa wha tau le pensini a o kuso le tolu ta las fuktasi sene, ai o lona tau fau, tolu tala se furu ono sene le lita. O le sua ukiso sa tolu tala lua suru 5 sene, wa si le lua sene, ma ua maua ele tau fau, tolu tala lua suru 7 sene le lita. O le kalasini ua pauru na tau ma le lua tala valu sene le lita, e lona tau fau, lua tala valu ono sene le lita. O whaeloa le Minister o tupe se pepa o whaasara launga, o le awha au au pea tau nei o na ua toi fo i le maketi o loa sua au, i se tūlanga mautu, ma ua solo ia fo inisio e se senga o manatu, o whainga wha upu whai o malo, male tamau ainga. Manuia le amatanga o le vai aso, soifu. E silia male se laufala o loa i Samoa e mawhai o na whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu ainga, e le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu, ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui o na tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai isa o se taimi, angai loa le www.pacific40.com, e lafu ai se talofa voucher mo lo ainga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olu atasi o valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Vanselau fitu whawha lua fitu. Olewa se fulu malengono midu chabute ni le July se fulu malelua fe leile turu uma vai ainga o le awoli e uma vui se fasilinga malosi mai le amatanga o ngā luenga o le riva yaso e pe o na tātu o lia malo le ngā lue malo le o sai
Jute Amanta o le riva as fo la ngante leo le masina fo le masina o September lua fe lua fa le vintau o le toi to tonga e o la au ia po le spring forward fo i fa mai el kana le silo matua pa tinga tu le fionga ile no li ya ngal malmana au tanga vai tipi au tanga vai mo tanto tala ile so afina emisia e te mo e lunga le tanto Facebook po le YouTube po le Radio Samoa e pe tuli ta mai le tau le fitu le fiafiana nei o le venga nei le tanto tala o le tau e pe ora au mai le official va ai tau mo o e le so o le fe mai e iai ia o le afa pelea ona a wawa pe pu o ile tai ona le la ya o fa solo tu le a wawa taimi o le a woli yangi malu mo fu civili mai le tu e man tu e fe lono langi mai langa yantu le fia fiana nei o le mafana fana o le dia sunga fumo au kilani se fulu maleva antikeri o le malu i le poana nei se fulu lua antikeri ngoto le la e le lua miru te te ailono i le fia fiana nei o le venga mole asoa tai au fa mai e o soa nele la i le tolus fullo minute le tula e fitu i le tai au a wawa ia mai pua o fo i le tai au peilava o ana leila o le ai ti munga mai temi o le a woli o na mafa ma pupu i nisi u taimi fiolono langa yantu i le fia tai au savili mai tu i mantu fa solo i dangi mai ia i le tu i sisifo ia mai fiolono le balosi i nisi u taimi o le fia tai au o le tulanga nai pe o le iai winga o le tau le rifo i vainga o le a woli e pe o na wina mai le official va ai tau ya wala valo no fosila fia. Well, le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se fa moe e pe yo maliu fa i puiponga a so fa nau whainga malolonga ma so se fa le manavi. Ai muisa le toi fui ato fa nau i le aonga. Apalai nei loi le pacificfinance.co.nz vivala au le ovalu se lau fitu fa lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a fe tala. E lua miru te fatali e lau talo sanga online. Ai tasili tu lai fatali e se tali. E ia inga fa bitoa. Walau le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu fa lua fitu. Ovalu se lau fitu fa lua fitu. O le Ardas Travel, o lau company e saunia umau tāpilanga mo so se malanga. O le au nanga e tutongi ei pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa ma le Pasifika. Matauti o le taungofio pasese o lo o iai le taiminei. A e le talitonu susu mai i le tuatusi tasi valulima Great South Road i Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu ivalua o fa o. Tolu ivalua o fa o. E mauti doa nisi wha mrianga wha pitoa, pe a e wha iloa o le Radio Samoa na moa le nei wha salalaunga, le Ardas Travel, le tali mo au ta penanga mo lau malanga. Ta alofa Samoa, i mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhiele mai suka, tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, wha alusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Ma wa fo i le kulimi fulunifo mo ni fo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani i lo soifua malolo ina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu, extension numero lua. O le AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, latu te whaia warrant of fitness. Basic service, wheel alignment, sui taufi, suspension, gam belt, fabili transmission service alo tabale. Talia wins quotes mal afterpay. AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, telefoni lua lima fitu tasi o tasi lua. Tasi lima i vatolu amo. Radio Samoa. Ole Jamie Lungala wanti le Radio Samoa le ya woli ole wa lu se fulu minute wa te anile se fulu malelua ya epe ona finga yile tru mamalo longa po mai nga wenga amanta ole ri fo I vai so fon swinga fo ole Radio Samoa ya if you feel like nga fa telefon twai la mai mo malo fa funga nga le vai ngole woli malo le ga we malo le on sa I malo fo ile tawa ta I tute manga wenga epe ona nga pa ti ai lo utopa ia malo o to malu ele me feo tu ole fa talo fa le tanto pologalame pe ona masini ya I mai ya sunga fu se ya lia ya so for really over ya so tasi ole tanto pologalame folding o fa ngoi na le woli ma fonga mo pe ona yele tanto ma tanga si yo lia I tu lai fa ele fia na nei
Iai nei sui ngalangi te pe o na pasiri ai I vai aso te tasi ia o le ama whai leo na e mai moma e whaafunga iai le aso ma le aso ia e mo le aso o le whaatei antu le tātou polokalame ia e pei o na masari ai. Mamalo antu le tāpua inga au ona pa ia le tua o ta mama tina ma tua le malo si o le ru e whapefo ia le whanawa onga talo si o le rawanga i antu ia po lai a onga i la tau a wale a vea fo i le pua o le tai au na leila ia ma me ka ko ke whapeangi ai so le koi pūlo le ia le ia afu ma le pof ia le lei o le ali wha le wala tele atu o no dai fia ngai e mutalinga su o le ria o ia po le ki nga inga fo si a inga nga e fia ko ia nge ye longo ko ia le mali ia nga ngofo ia ma o ina a e fia tau mafa e ye le tanto polkala me fa to o le tanto wa si antu le inisio au nanga tau fale ainga ia lang o le fia ngai tanto le divaingo lang o lima vai ainga o le lo no winga e tau alan tanto ia si po angi me ia wa fu ni tau maf o lo mafai le ona nga ia toile pa ia malo le tanto tu e le ngan tonu la vai au kilani so tene ia fa pe fo I si pitono I to tonu o le tanto wa aine yo au kilani ia po ni sila fo e toi fa talo vantu le rivaingo la woli malo le fa faiva malo fo I le tanwantai fa talo vantu fo ia to le ma futo mai ia to ma ba ile tanto tua malo le on sai malo le tanwantai e la ka ko fo le inga le ka kia nga ia ko I se te me le o toi ma ma e si va vai fo il tanto polgala ona to tali mo ile se te me le o toi ma ma Matches more to me than you smile so bright. My music for Africa, you make me complete. When I haven't did my witness, I make you right. Oh, Masina, mo emitio falling leta imito nulia tu fa asipa solo ma fauna lo utino amaniti lo imacha malini Me gonna love you every day and every night. Nothing matches more to me than your smile so bright. My music for Africa, you make me complete. When I haven't did my witness, I make you my queen. Baby, I love you to the day I die. You know I'll always be by your side, girl. You know it's true. Oh, you know I do love you. Angimaya iya se matani, se momoliatu se tali, ya te ia si pema ilo unia nganga fia maua pese mafutanga anale ilo alofa semanu oteleola ilo unia
Suwhangamali na o le Vino Records mo o le rivango na o lia o whenga ia ma tama futanga fo i o le awoli. E o le stanga tana wa tausami fua i lau lunch. Whamangalo ia o le koe whaia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ja, o le ua afa tonu le se fulumale lua i le rivango la o le peo na o ta ua stemi wa sola. Ja, o tātou o lela tātou asisi atu. Ja, e se tasi foi o nanga tamali i o le tātou. Tano whiwhilanganga o le uwha tasi mai ai. Ja, le tamaita i a Aisha. Le ni foi vahenga o lea. Woli wha talawantu Aisha ma lole ngā lue ma lole tāwhawhau ma Sarah Nia woli. Ja, patalo whātu whonga mua e porau tō whāfoi se umanu le nei tū nao lea o uli le tātou pōkalame. Ia, pēne tā ua le wāsea si mai le tātou wala leo le Radio Samoa. Ia i le tātou whale ainga i le Sunbows i nei o Tara le tasto viva a Beatrice nei. Ia, pēne tā ua ia whailofo le malo se tātou wātu nuu ia o le tasi leo vaenga tātou pōkalame o le vai aingo leo uli. Ia, lea la wāsea si mai foi la le Radio Samoa. Ia i le tātou whale ainga le nei au uli le Sunbows. Ia, tantanga e foi ia mawava ai poani si o mea tau mawha i o mea tau samu foi i mwhai ona tu whata si an whale ainga nei. Ia wa foi whonga tau mawha le malu se tātou wati. No, ia pēne si sira mai ainga i foi ia wa amatana nga e foi li toa telo. Ia wa foi ia le whatau ai o nisi o mea ai. Ia wa foi le vai ainga o lea o ia pēne e tā ua foi tātou pōkalame. Ia su mai tonu, lea tātou toi tonu. Baba ai dia ma sisi lai foi tātou ati i o nisi o mea ai na tau maka o whainu tu whasi e roa ori. Ia, maka mo kia kore ai me tono la ori pilanga o watu ia mea ai o whaiuna sau niam tāpe na ina ia Elisanda ia wā foi ia le pōtau maka o tātou ati nuu le ori. Tengi ia ona sumaila ia o tamaitai ia o la whaiuna sosan me whai ai tātou ia e whaamulanga winaka ia bea ai o whaiuna tu whāta sila whai ai ngai e 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 whai ai n
Ma lo va tanya le luai o a mai tau mafutanga na e mawai dai le o nanga le pe na lua ye le ni vai ngole. Ia, o nisi a pele ua sumai koe te mai tai ia pipe. Ia, o lea, o le tara tona le nei o le fisilingi ai. Ia, tu sai koe mau le ai. Ia, e sa se leo kani tu a te sia pipe. Ia, kon whai ona e ta tala fo i nisa. Ia, patale pātu i nei tūla le asa i man fo mai pai o whapena una. Ka ponga mai i la leo le te Lingio Samoa. Ia, o le tasi tu riva nei i Otara Sunbelt, awang nana ale Sunbelt featuring in Otara. Ia o loto tahi sana mai ia o le ano ma le au le lei o sau mapa SS pe o na iai le mausenge e whai le mamoe, o le palaipi e whai le mamoe, o le sakasui lea e le mawhai lava o na ave se ina se tasi le teleiva lea ia i ma show tonu, pero au nana na tatou atunu ia whaalawi loa atu o le sapasui e whai e mamoe, o le tale moa, o le teriyaki chicken, o le mea aile o loo tātou mana amia i seini uma, e mese siau meni, o le whalai ia, o le whasipohu māsima. Ia, mai si ituainga e o tau mafa. O loo o nai, o loo sa whalai anei e le Sunbelt nei o Tara nei. Mese liu mai le si tiu lea o le whaale whukalo, o le kalokau, Keke mamu palai, o le Chemin Vanilla, #1 i Sunbelt. Ia, male, kong keke lea o loo whapena o na, pai mafonga sa mafa sio tatu watino o le nei aso. O se, au nanga vai na le Sunbelt, e mese le susoani o tatu tangata anu o Samoa. Ia, sai lava mole, ava no te ina mai nei, sai au uli, ia manu ia lava le, ka venga fofanga nei aso. So fua me manuia. Ma lo va tanya fipe va tai vo I fai lunch na la fio mai ma le lua ia li ia ma le tomita ia Sarah. Le nga ka ko e ka wanga ia ma se me fu le ka o kofo. Ia la nga ma ko palang ia e ka wanga ia ma sampo fu le e te tauna ma to tala no fa matala fu le pe fa pe e ma nga ko ngwa fipe. Ia pa. Tai lava ia o Anata makai atua ia wai ni ia lo I le ona bia. Anata makai atua o ngani. Awate. Senhor mana mie so pisa pa. Tai vipe ia marwia fo nga wenga o fenga ia ile. So le ruai sole matua mata utiali o le vai ngali tau ma fai tono tanto fole nga fe fo ile il tanto o na. Sa le ia fo mua ia tu sai fo ia male mata mo fia o mea ai o whai tu whaata sere Sunbelt. Ia ai mor sila fia pena e whasilingia o I nei le tasi tonu iwa Beards Road I Otara. 139 Beards Road, Otara. Ia leo olo o iai tato whale ainga nei o le Sunbelt. Ia tuso mai tala mai au. Ia olo maua umai le sile o mea ai. Ia o wakot whota mafa o le vai. Whota mafa tato atinu le nei tu la le oli. Ia mani e tele whai pa Ma lo fa tai le fionga ia le unua ia li Aisha Hooch pe ona mai mo fa fonga te le tanto tu ia ma le tomi tai fo ia Sarah Pantea e pe ona ia tulele o ndanga na ale Sunbelt restaurant e pe ona ia le lanto fle inga I dai le tasi luaiva Beach Road I nai Otara ia fo ngai ngai Otara ia fio ngero ngasi e ko fu ba le la ma fa kan kali ma ka mo pesta ia pe fa pe I mai mon mer sampo ne fa mai fi pe e le lo se sampo o longo winga o le a kuria ko fo ma e siaki oi ia po mai o ngi vai ngole o le taimi o le won to e los foluma le tolo minute ona tale o le July tasi tanto tala I vai fanoa ma le sunga ia se uli umala le feeling July tasi ia misela tanto polo kalambe o le a rito leola a ele taina le tasi I le a o uli nei. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasi mai vatolu amo. Radio Samoa, kasilima I vakolu amo. Tai
matua a fifio asima le patu mai ngai tolu maliu mai lawana tai manongi a manu matama pole no foi tu ainga o fua tamanga fa a fio mai to fai no ole matua a fifio asima le patu mai ngai tolu maliu mai lawana tai manongi a manu matama pole no foi tu ainga o fua tamanga fa Sufong Mali o le tomitaio Elena Yolanda Mali toa ma vivinga o le fioanga o Montaa. Leni fo I vainga o le awuli antalo si o le nana mawala wa loa vano I te mai moane I le tautum lau dangana le San Bauli o Tara. I le tanto polo kalame fauna ua whainga ina o le lunchtime special. O lo na winga e se atu ia le tautua le Radio Samoa I la o tautua ia po le tau o danga fo. E ona whai loa lea po a tau mawhutanga o le nai mawhai o nao fuina e le ngantai la wau. Ia o so stimi le aso e mawhai o na efso tai mai I le tātou ofisa le numero le lua o no lua antasi 5 I vatolu. Ia pe a whai o lau bisinisi o se whale inga o le nai ma whai o na sia. Ia e le tātou ala leo I le tātou polokalame wha tōna mai le aso ngafua se ia ulia le aso whareile. Ia antono se taimi o momo. Ona mwhai leo na sia nisi o tautua ia marisi fo o nanga te mali o le tātou tonu lava ia o au kila nei. Ia whai o nei fo ato au kila ni lau tautua. A wai te papole, a wai lava te papole. Na o lau fiso o tai mai lava. Ele nganta fo I le tautua I whale ainga o tau mawhutanga ia e so o sito ainga pisi disi lava so o sito ainga o na. Ia misa tātou whale off. Ia ia po ha lava mea ngai ke fina ngalo fo ile le whaatawina. Ia po le daima o mia ile sosoani ala tātou wala leo. Ia na o lau tango lava I lau telefoni e wala umei le tātou ofisa o le lua o na lua, tasi 5 I vatolu lua o na lua, tasi 5 I vatolu ia le tātou numera. E mwhaiona e fso tai mai ai. Ia ua fo ile whalau lo ina o lau tutua. Ia e mawhai fo ia ona maua atu se e tautala whiangai. Ia lea fo ia o danga I le vai ainga o le awau. Ia po le tātou lunch time special. Ia te le ta longa so le whātou muina le whai ngona venga so na sei ma vai atu nei. Ia u te lo fo. Ia o nei e tātou fo ia o nana vave le whiala I lunga I manta le ta longa le olpereki. Ia e leo anto I lo le lotu dao le sa. Ia tonu ente le ani whiringalo o whaalia. I le sikoa le na sikoa I le huka le Springboks. Ia po Afrika I sau te fo. Ia ina ua whapalasi mai le lunga leina score. Ia o le na tamu whaile li o Jody Barrett e poe. Ia whamai le tana vo I le whaia o ngā New Zealand. Ia o le mea ngko sila iai. Ia o le mea fui ngā ngā I le lantou pulenga. Ia e pangale o le nei vaitau. Ia ua makua ki le al sala al tangata ki le ngiang kalai me I o lau whari. Mantua o le lau whari le whaia le ta longa o lau whari le ka fua o le lau whari foi. Ia o lai ko kongo le panka. Ia po kongo le TMO. Le no whanga le to review ai. Ia le whanga solonga o so sta longa lafa. Ia ai si sau se tein. Ona tātou tala noa le iai. Ia wala va ia le longa pui le o lo topa. Ia malo o to mat ma fio le to ma to mai talo va ma no sui fu por kalame o whainga ina o le awuli ma fonga mo e pe o amatalia alo ia I le so. Al watu lava le teimi nei se ia ulia le intu lai fa. I le fiafiana. Nei ta fu le fa au dantu tala mai Australia. Ona suile ona fua tasi mai le fionga ia pe stamp o le fionga ia le antau savea tau te mafuta ma le sunga ia Isaac Baunga se ia ulia le fiafiana nei ia e mo le terminei ala tanto se antu Elysia tanto polkalami ua whaingoina o le areto o le ola. Bread of life sent down from glory, many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now.
Samoa. O te fia e whawhiloa i te oe, le nei fo iaso i le lofo le tua, mai tato por kalame le nei o le a reto le ola. O le lua le koronito e lima whaupus fitu e whapea, o le nei a whai o ia keriso se tasi o le tangata fōu ia, ua mawae me tuai whaauta, ua whafo wina mea uma. A le upu mo le aso le nei whapea, ave ese ma whauwhaunga tuai. Whapertania, delete your past. Your past memories for ia leanga I mena tutupu ia te oe. Winga, o lau tangata tuai, kau mawhai, e ave ese malo mawhauwhau. A whai ele whai punga whapertani ia whapea. If you want to move on, delete your past. A whai ke mga oe whaau bea mea fau e whai ele tua I lo wolanga, mai a ngā iluma, delete ese mea o le tua nai, o lo tumu I lo mawhauwhau. Kai whape o le me whai leo le telefoni, e le mawhai o ngā e koe whao ngā ina lau telefoni, pe a whai mai, ua tumu le memory, ua full le memory, lunga la, e ke kango, e ka mawhai, ki riki e sengisi mea, e whape nā lau telefoni, is kei whai mai, e ki riki e se ua ova makumu au kanga ka fo I o au friends, e au kango rau whai mai ua limit, e le mawhai koe whao pop, o le mele e whai, ki riki e sengi friend fo ilea, e se ase aru whso kai, e au kango rau lewa aile lisi o au friends, whapea, e au friends ia se ase whso kai mai, ka o whai ka kala mai, e au kango roa, fidi, ki riki uma ese, ai whao mai ko kongu, ia wo fau, wo o le efi so soangi mai lo wolanga, whau tua mai lo wolanga, wha malosi mai lo o wolanga, ki kango, e et, e loi whape ngā whai lalo wolanga, e lemma whai o ngā e maua nisi mea fau, pe a ua tumu lo memory, ai kumu I mā whau whaunga tuai, ke le mea me kupu, e fia sākangi I mga au, e whaangofo o I mā whau whaunga tuai, ma foi telo tatou le sisi ato toa e tatou tele I o mai ia Yesu ko fui tatou ma me siri ko matanga ia ka ku ke le fia ma fau ia sa tatou fai ia o le mela ku a ka se me mana o satani e ke ngofo ai o ma fau mutuai a wa fela po le ale fa pa ia ino ro vola nga po le ale masau ma le manaia ma le fa mangu ia inga o fa le nganga wa ia I de taimi le ngai ai ke ngofo lo se kaimi ke iwa e dual o e ngofo ma fau o ma fau le ma fau upole tu a o e ma fau I menga e fai tu nai ke lo e ko e o mai le pongisa e tu e ma fa peifo kwa down lo volang o me la ku e o ngai fa peifo e po le me o fa ma alo o le tu e pe ke fa peifo e ya ai longa ma fai o ko e mu va ku se si me a wai le anga ke le o langa sai o e fa tu sai na o mai si tanga ta me va pe ka ngakala o ma ngai a wanga le le o la tu o langa ai ke le lo e ai foi me fa le tonu o langa o si tanga ta o le mela le atu pu te o e le ma fai ona tupu lo o langa lua e le ma fai o nga e ko au sia le si la sanga e mana o le tua e te anga ia e ele tala fai wai o le moa fai mai o le moa na le sikam ki nga ngongo le maia ia o le maia le mia na mai po la ku ole ia po le lima po le lua mika le mia le maia ngongo le moa la ngala ki ngongo ke le ia le moa te le ia le moa ia wala ka le moa ka kala lo a fe mai ina u te tala ku le moa wale alu wale mo sisi me ole lua mika le nga ngoa ki nga ngale ise ba ngo le vai ai aka ale mo ela kwa nga kamaya I le e musu alu I longa ma fau ia wa nga ka lo nga olanga le nga ole ngo lo nga vai I le me nga ola e ai lo fa pe na foi oi a fa pe ke ngo foi ma fau matu ai ole me o ya oi e pe ya o le mo e ke okia ole ma o al nga e ke ka ai o e ke nga yoi ai me nga lu o le ai se mea e ke koe la ai ua pei o le moa I lona mafau ua polo kalame longa mafau wa ia pa wa le mea le angolo si o manga mai le tuai mai le meku ai o ki fa pe ngai lava so le upu mo e tango e fa manatu ia te oe ki liki mafau matuai ai fa manatu ia te oe o le tangata fou
o oe o le kerisiano anga sala ua whaamangaloina e le atua inga ua e wala au ia Yesu. O le aso nga e sala mō ai mai le mea leanga sa e whai ma e tangi le atua e whaamangalo oe o ke kawa ki e te oe ma le tala fia fia o le aso lava lea na whaamangalo ai oe e Yesu. Le atua whaafetai lava o i mātou o tangata fōu le leanga ma le matangasa matu iai ai ina ua mātou tangi i te oe o i mātou o tangata fōu a wā ua e so loi e sea o mātou soli tū la fono. Whaafetai Yesu. Amen. Whakamaliena o le Hallelujah Worship Team le rivang o la woli ina ua toe lima ma la whamirute. O da tale o leitu la e tasi o na udantu leo tatu tala i vai frua e peon te pera mai ele sunga i ase uli o malau leifi. Mo le antu le nganga wha taile sunga i le whaifi au. Mo le tatu polkalamina a rintu leo la maua se wha uponga i le taimi masani le aso a tai au. Ama alo antu le rivang o la woli te mai a Luisio. O le maali e o sita mafo i a Luisio.
na uva ye le la le yolo na la e o le manto falsa nafi et ke wo ko vole le fela uva ka wi le New World so ai so ko malo fa mai po mak uva ko royalu lui o ngo e ne fi po eso ko falsa fi po el falolo fa marui antu ile sound tamba antonu stem ya na tantu tala no le penda mai lo wa sound tamba pena manuia le sound tamba me alofa pele ai se me alofa a ole me tawa ya wa tantu wo lia male manuia ya fa yo nana e maua male sound inga lotu mole fa i ngol va yaso ya wala va ya le tantu fa te ile ole ana le ola male malo si le fo mai ya o ma i tantu uma ya wala va le tu singon tantu ainga o e ka le sia no ya male tu fo ya malo ya tu tama elenga tu le fa malo tu i ma mole tu langa fa 29 ma fanda ya mole tu sao ile so nafi a wala vale fa ma tango fiena o le so sao tama yo wa nga le ma pisa ko ma isa ankole va ya son sem va tu ya atono le na wa ma tu ane ya le so sa mo nei tama elenga tono ni sila e fa pe foi ya tunu e mama e pe ri au Australia ya ka si ali Australia ya ole nana to fia ma fa ma tu le sa tama ya elenga tile ya u ma wa ma se ma lo ko yo ya ma ngue fa pe ngi ma kwa fa le kongu fo ya simi ma va po le ale ma nga ya fa spo vidinga ka ma fa nga ya nga fa pe fa le kongu le wala pi le ile awa Argentina lo no wing makwane ai ma se mea ai o ngā kaumafa ia e mangongi kaumafa ngai koe inga ia lewa toi tolu midute o nā tāle au leitu la e tasi Ele ai se totongi o au nanga ale mapumaya mo ainga e mo omia le fisosoani i au nanga ale soifua malolo ina mafale e nonofo ai e mafai o na whaafsotai e le mapumaya ia au nanga e fisosoani foi le mapumaya pe a mo omia se wha mama avenga i tau mafa mo taimi whaingata ma wha lave whaafua sei pe a mo omia whaafisotai loa le mapumaya i le telefoni o varuselau lua tasi mai le afa le valu le tai au i le lima i le afiafi. O fuafua sau tafonga i Samoa, manatua le Return to Paradise Resort. E fastful tolo na potu whaapea vile se lua se fuluiva. O se whalitele malo e whetau le lei mo tafonga, po o whaatasinga a inga. Whaielo wasu tele le whalisa o tapena ina mo le lua wha moe. E o atu le whase lau tangata wala au lia talia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa. E whai malo lo ai. Langolango le whalitele malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com pe wala au lua lo ofisa malanga. A fio mai i le Lotus Foreign Exchange. Mātou te ofoina tu ni taulele mo le lafoina o tupe i Samoa. Toi le ai se tau e fesuia ai au tupe mai isi atu nuu. Asiasiane i le mātou la po le www.lotusfx.com. Le Lotus Foreign Exchange. Laupa anga whaatuatuaina mo tupe lafo ma le fesuia ina o tupe mai fafo. Mas
fat fo ni o ni fa fo mai te no tala mo le te sa mo tli mai va toro amo o kele nei tala tu mua do lo fia tu tanga tele malaya le turang wai marai mo mali o tupu ki ingi tu heitia tu fa ta si le fo on pas fika mo lu ta o fe ngai mali tu langin ta longa o le tali le haka lu black to the valley sa o fesi ni ina nei pa fo mai il fa le tele no ni tala ele lo I fo mar fu tolu tu ai ngo tu puanga tu mauni po iwi e au fia ma le ngati tahu nga pui mata atu waka ma le te atiwa o ia yo la tu sui ma lo fa lo ngie u fa le malaya le tuanga wai marae ile so o fa li o nga fa vau le mali o tu po mauni ki ingi tu heitia ki ingi tu heitia sa mari u vastel wai don't mari mo tu sango so fua o le tai au nei sa fa ia se fa filo inga ai ono le tu sa male a fe tanga to fa tu mu le no fanga o le la vai no fanga mo tanga te to siuma e de solo na todo sa uning o fa le lo singa ki ingi tu heitia ma lo fa lo ngia wa sia le marai e afia ma le tama tai ko van silly games in the kiro kale sia maori ale ratana church ma su yo isi iwi e ia le te arawa ngati tu fa le toa ngati kau fata ma ngati hine ta fadia e te kiro e tolu e pulo wina ilana si singa o le pulo o le kovan sile fai masuyo tanga te wa te roan ma le pulo o le fa vo wina o mali o le tupu o se tupu fine I so tanga tau tupuanga ma le tupu sa ia fai tau ina ro i ai le hotele ia li tusi ma ia tupu sale so Britania e tusa ma le mali o tupu ki ingi tu heitia e mori mai ai ona fa no noanga ia mana fa ma fananga mo le ai nga tupu mori ainga ma wo o fa yes ai linga le fa tanga te wai le mo le o sta mo te valutu sanga sa fa man orientinga ina I se li potis Victoria inga le van tanga te stolua de po ona po Hamiltone o le tamo titi sa mai la mano nola ine manua o le tamo titi sa manua tinga ina mai sta de to lu sa afia ni manua mi committee sa to foi awina to fa mai we kato fa le lo asiasi Inspector Daryl Harper o se fa no noanga o no tamo titi wa umalo nola mafu mai ine manua o se li to su fito sanga sa sai ai lava le mesa tupu mai e fe se inga memoria e se tangata mane fa lima o le so e tula e iluma o le fa masnonga o le tano nga le tula fono to fa au fi mo sit seni sa mo yo kilani le sproi to wai sa fa e te me fa love e ele mali o le tupu ma o le king to hate ia mane mali li o le fa nga lo fa vai te mi mai sa mo fa love tu ta valina vai aso e silia male lu se lau la to o tanga sa mo sa to wa fi le mo sa mo mangere mo felo e mo su le parti le New Zealand first ta fa so ai la to le ngona mo sui pa le mia mo te tai for New Zealand first of all was samane Winston Peters mo su le parti ine ia mauti noa o le tula fono le fai pule ia te ana utiono mo le to e fa fo o sitsen ni silo tanga sa mo ta ave se le tula fono sitsen sa mo sifo a fe se la vars mo le lua ia pasia fai tonga fa lua ele na sa no nga sa ave fa mai senga Peters i ai ngo fa nga ngo fa vai time sa fa no soi fo e fa love the best why mai falia o isi o mola to so fa nga wenga o le ala to fa me uma e mo fa no i ai no na to ma lo si o le nga te ni sile nei fa pensa mo le fa mama i no le venga mafa o i nei mai ta wai sa ti lo ni New Zealand first level aulia e pena vala aulia tua ile to wa fianga ma se me le ma sania pitai ta siliati ai la tu ona atu mata pena lei ta ia to taula ia ile la tele no nga mo ma tuma tai par mi sa mo fia me na mi ta afa le ni la vam ta opum ino silingia pe ole ale tiro le malo sa mo iai asatali ole mata opu mo le malo ni sila ta mo atu ta o Peters se fa pea ole afa wo la bona langoina ni New Zealand first il tu la fo to fa ofi ai mana na e tiro o fa ia ni na swinga ma ia to e fa mana to ai e ona mana tua i le Pacifica e tele se popole fa nga malo e winga i le numero tanga te o la to te no ai malanga mai lalo ni por kalame o le atu la fono to fa ofi si tien sa mo e taula iai e to e fa fo si tien ni sila mo se mai ngota sa mo sa fa na mo so i sa mo i stifo to nei lo ile na mai taimi i le va la fe se lo fa ma la fe se lo fas riva o la to si tien sa solo ia e le tu la fono si senza mo sifo la fe se lo volse fu lua
O suenga matanga luanga foi numero fa mo wina New Zealand statistics New Zealand. Pe o fa mo ngol te singa ngosa fa nga ina se te mo fa to sino fa nga palota. O to fa popor te me so e no lea. Ma se te me fa ta plaina. O le li so fa pito tu maoti da Craig o le company ale RDC Group sa to fia fa so nga le nimta opo. E bana to ai o fa mo patino i tanga te tasi mai pepa fa tu mo tu singa ngoa. Sa fa o ngai so nia te ma te isu te over vanga fa fa Maori ale te pati Maori takutai Tash Camp. O lo te ena malosi ale te pati Maori i nei tua ingan. Sa tu fa mai ar tu so enga fa ngor masino you line. Ai wa fa ali no visi sino le matanga luengo finu mer fa mo wina Mark Soden. Ta tal sanga ina Greg le toi fa au popor kaimi on ole love telo le nim ta opum. Pa le Soden o le onga tua inga ua ia isi tulanga so e se vai ngoni ofisa. Ma o ta ua le tua le kaimi ia ila to a fia ina ia mutino o so spenga ia fa ia mane mai. O i unga le a ia le so spenga ia fa so ina leo. E komisio tautua le malo ma tele tele e pona fa dia ele li official o lo ese la va foi su ngare komisio tautua le malo faia pe o official le malo sa faia ni fati no nga leta fe ngai e tu sa mane tua inga ma tulanga o si o miai sa fa manino le fono ta le Pacific Islands Forum e le tu fata si le pe ngai ai ma le telo lu tai wo fa sa tau nei ma le tulangi. Ma suinga on tau e toi ti lava au fia i so se vai o tele noanga i le polo tanga lona lima suma le tolu le fono le Pasifika le sa usu e tonga ni nā vai aso o le va ingo le Pasifika pui ngo le tulangi mai suingo le tau ma le whaara lava tupu mai New Caledonia sa ave ma au tua tala noanga a ta i whai tulangi a anga iantu le lato whaat singa whaasam sa Monopoly retreat i le motu vavau wa maali lia i fo i le fono e awinat se misiona le Pasifika New Caledonia. E rozai malitar sanga le lato fa inga malo. Mata wai vai ngai fasido iai more mission ale forum troika mission e kona tau fa io iai New Caledonia more malo frani. Ala tu talia fia fo ile longo le malo Australia more por kala more va ai ole Pasifika. Le ora fa vai national fanga mo fa te inga mo le i Brisbane e Australia. La fa vai na foi skulu pulango lango mo le Pasifika the Pacific Police Support Group e mo foi ora nga lulu e i motor Pasifika o nei uma maenga sa tu fa si fa mo fa eu po fa mo ta o tele le sa fa lo tele na i le mai ai o fon tanga fa tulangi ale Pasifika i tato talonga i le foi o Blacks Italian i tau ta alu ia po tanga te mata mata foi le haka i le teme fa tino ai pe tai se tali foi tau ia i le whai unga le vai asma sa se i tia i se iso la sanga i runga tu i le malai la uroa le Ellis Park i Johannesburg e Afrika sau te orisi sa fia iai a orisi sa le iai se fia i le teimi sa whai ele haka o le kapa o pango ai wha whailo ia i tā alili o le master iai o le ngata i le manamaloa o le tu alanga mai le siria ma le onus fululu amwhera o mātamata le malai wa pēr ma musika sa taina ai mai sai me ta lilo la fia vale le tele le Emirates Airlines A380 e ula vai fa pe ane nisi e fa uno vele ma le mafo anga le fire ino le oblas to su tasi lo su fido Springbok ai ni fasili pe o nei mesa fa loina o se fa alo longa le ile haka ta fa inga ta tele o na la ngona le fa inga le haka o no le malmala ile malai le tari le tero le per vale le opasese au le tono ne la vai lungo le malai le temi o le numero se fulu o le Blacks Damon Mackenzie tale fia ia i le paria tale io ia i le tali le haka e na tele ilo pe o le vale le sa tauna le tonu lungo le malai le temi temi ta o tele le mo i la to e sota ia ma ainga mani sila nei le temi fa ia le haka ia o le Blacks Scott Robertson ta alo foi mo le peuli sai valia o le haka o se tala anga mata ina tele le ta alonga la kapia ni sila mai tofu lava le tangata ia marantiu tino ia i le mesa farongo ina la stonai ai ole o se te mo le o tu mai ai i le tau mo fai le ni sti awe a ve stay tu le mo i la tu te tonu ai e mo mai le i le fai ole haka ai sa tu tino le o black le se se as tu ta fa tu te le talonga ta fa ina il to su ta si lo su fitu le Springbok o le po ia pongi mo bi sa colosia le linea score mo le un minuto il talonga ai le ata sa tu fa di le televisione fa di ne manino mai o mulu ilu mo le polo le pu e Jody Branch
e ula ba ngulu le mo tuno la ta po sa fa tu mule en malai no to fa di le sta wo fa lo le polo sa fiti lo ma e pe ta sta le si ti le lo for your television TMO ya Brian McNeese ma tu ma wa la va le score e fuori ga mai sa tom fa le captain Scott Barrett e fa ta le lo for Andrew Brace le ma mulu lu mo polo ino o mai ona to fa di le ta pe ta le ke ya Atilia o ngefu me uma ina o fare au ngai na le for ile kiki le po a Sacha Painberg Common Zulu no o milite me kiki ai e ulava ele se what is a falia ile kaimi lo ile o mir kiki e lo ai foi tanga mata no visiting here for ya ngai All Black Scott Robertson e tu somebody sassi officers alo for ina le talonga Paulo Tali sa tiro le mesa tiro foi ai tanga mana tu stalan ai revisi kele pe ole sassi a officer o le talonga sa ave matulanga fai ina ile All Blacks o le All Blacks a mo scoa ma silia la tu ai luso fitu ai to suru le minuto to le talonga ai Africa saute o ilo tele o se awe manu to urumanga fai o talonga fa Victoria ile a wina mai tonu olan au pomu por bom squad ia squad tali tu se lo sa lo wai se tulanga ai wai ona tele se popole o Blacks ai ilo le sasi alo fali o we lua wanga ia tune Cape Town o talonga fai tau le lua fai unga le vasane ai ole leo se ta alu mana mio pule o fa ma wonunga ina ile lisio me ai au do Blacks o nga lu ia au sa ia tu mole talonga fai tau le lua Cape Town e se fulu fa sala sa fa sala ile pe uli le na le limo sala le Springboks ai mai se le la fo es fulu ai sa siliai o le posa sfia tono o fa tunga fasi ta fastino ko ia le pe pasama sama o tula la tele teimia mai ele talonga o fa ya onga langa Jason Holland ai falia ai me fai foi ele la tu au na fa o popuni ai ni sio ai I teimi ita te este to wai ai ole Wallabies Australia sa tu fa tasi le timu ma su suol malai mai le turi ai mai ma fa to ila loia Argentina la talonga ile ba la so na fi Argentina teimia New Zealand manu malo I luas fulus mriva pa te ele kiki Ben Donaldson sa ovan o mai le taimi talonga talanal le aso ia I te uma le to sai so I foi mai maria Tasilimo I votu amo Le rewa e whafonga I se whapopongana o tātou tala I vai whanua le ria woli o lea sunga fua. E peo na whonga I dāntu mo tāpateina le sunga ia seuli o malau leifi mo se whapoponga I lea woli a tai. Iau ia mali tūlai lua I lea woli nei. E mo tūpinei ia tātou o suas tātou tāwale le tūtua malau langa ale Enterprise Motor Group I marukau fi whilanganga e whaatalo whantua le sunga ia Jerry Cohn lewa whaatasi mai. Ia wala wale ia whaalauloina fo le lātu tūtua male la to au nanga manuia telele sa ta mava televatu Jerry malo nga lui ia fatalo fatu la songa se mano nei tula le aso ma nei el mak mo fi mer sulo la ia ape fo na fatalo fatu le mano mal pa io se ta tot lo fa fo mai nei tula ta fa sa longa se mano io o matula so ta ma na na ma to ilo amu ia oe aise container na vantuelo me alofa na firi je no yes yo la ele yo man termine ia ele ava ina ioe ia ole mea ta wari Jerry ole tanto wa ulia manuia mai ole te fa longa tu nei ma lo si fung be me alofa pele me alofa ole me ta ole wa ka ulia mringi ma singa fu ole le la usano o aso ale e lo fo I tulanga me fa pena e ele fa ina mawalo so fu ya mawa malo lo fo o ta wa tuna le lo na fa le le tau no mai ia sa le la vale sa no ngal ni va ngola wo ia e malo ia le lo fo le tuan tatu wa matele a wa ma le pu o ali o tai au je ia e ai o ngo le wa fa longo mai vo le ia le official va ita o le wa ka kala ngo ngai ke malo sine o ko suru mai le la esa ole ele foca ngai tai au sa ole e wala solo luana ole spring ole wa masana so mal tau mal tulang pa pena so le tela fo le tai pa pe so le
ma le matua le loa tu va bea le po al mea le vai tu le o le mana o te le on la talfi ia e fa pena la va so fa pena ia lia je ia o le kaimi wa e fia va ve kuilunga ai a puolo ia o le koi pulo wa ia fu mar po ia ma lole o sai ma lole jawan jai o le un janto ia ma sina lona iva o le rifo i te sanga o ani fa toa o ani ta vale ia o nai fia fa la wi lo fo i mo le sila fia le manuel entro ia fa stai se manu mo le mato o le yaso ia pe fona so no ina le tulanga fo le aso sama ia o le weekend mato le te aso nei to pisia mai ala so na io fo la vanafi o mai tawina fo tele o maloma pa ia se ta to na fio mai ma fa tawina fo la to sa ia masalo ila laki ila tulanga le tele o tama o ta to no le na fa tawina o la to me alofa ia o le ua fa manue ina fo tulanga le mato weekend o tele fo yo lava o ta ta vale o ia te nei ma le tulanga o ia ta vale o mai pe fa kom ia ma ta vale New Zealand fo ia so inga fo le o ta vale o SUVs ia o inga pena o to tele el malo tuno o a fio mai ma na i to inga ta vale o le CX5 o le RAV4 Outlander Highlanders ta vale fa pena ta vale fa ita i bimba no fo ta fitu no fo o now te ia mamalo tuno o taimina nei se o manu pe o tau le alu ta vale ia fo ia ta o ta to sedans po ta vale fo na le ia light ia ai pe o mele o ye ale piki apua le piki apua le SUV le bana o ye te lo mamalo le so tuno ma le tulanga o mele mai ta o tu taimina so ole tulanga lana ole tele ta vale o maua tele ta to SUV tele tato utility ia po piki apu tulang pena lo maua tato piki apu pe ole o ta vale le piki apu Hiluxes o Ford Rangers Nissan Navaras Mitsubishi Triton ka vale papenga mali tele ia tato demine four-wheel drives ia po le four-wheel drive po yo o fa tele manana lo yo tato pena mo fo tato hybrid cars po ta vale fo ia electric o benzinho la to wafi te electricity to benzinho la to wafi to inga la iti la ia e fa pena ko ia to inga fo ia charge la to batteries ma tu la fa pena ia o lo maua ia ta to tele tele mana no io ta to ta vale fa pena fa pe fo ia ta to commercial vans o vans fo le ia le fa nga e companies o ele ia no fo stonu e fa nga mo business ia lo tele ta to sa vale fa pena apena fo ta so high aces ta vale ta sfulu no fo ia lo tele male no ia mato tulanga mo ta to trade in o lo fai fo na trade mai lo ta vale tuai o lo ia demine ia po umana to tongi po le uma fo na tongi tulanga ta pena i po fa le tonu fo lo nasti po ise me o fa le tonu o lo fai ana na talia mal fia enterprise ma tulanga ta pena fa ngale mo fa ngai no fa ta wino so sa tato tulanga fatu peina tato sa o fai na e fatu peina tu tong lava mato nei e o baua le finance companies lava mato i fai na bave ai fai ngolo o tau sanga na fai na e apply mai nungo le internet e fai na mo la tau ko i o papa au i tu ato o kilani i lalo i Wellington le po i si fai e o lava le South Island ma tulanga fatena ma fai mai lau tau sanga i lungo le internet ia ona su mai le piki lau ta vale matulang pena e tonge ma tau lo pase se ke su mai ai mo la tau e o lo alala papa au ia kilani le ia fai ngo fi la e fai fona fai lau application online ia po lo su mai lau bank statement ma lau la sene o ta vale le mato address to atu si masani moi mato o le limon fitu Greater Road i Manukau City limon fitu Greater Road mo i mato po te poni masani faina vili mai sunga ya tau papo po au kuso fielelei ole o iwa lua fitu ono o iwa lua fitu ono o faina mo i mato ia ai mo tulanga fa pena hole le fo itala mato le ile tau le ono le fiatu terminei a se mani ole a se manu ole o sui tai le ole tala mato le o balu le ono terminei ia ai bo le sumai o le manu man pai o se tato tu ma nei le aso nei a fa peolo fi fa tau so sa sumai lo terminei o le
iai le matou promotion fou le tau fuafua mo masalo te i longo atu malo mo le paia so tatunuu lesi po lesi aso po lua aso lea e o mai le taimi nei o fa'asalalauina ia ae mo le taimi nei fa'afetai mo le matou avanoa fa'afetai le atua i le fo'i aso matagofia e taumanu ia le atua amagaloega toe laususuga i fa'apea fo'i le fa'afogaga se tatunuu so foi mai manuia sorry for ole sunga yan Jerry Kuhn ole tutu mala udanga ale Enterprise Motor Group i manuka we peona fa fonga jisa ili susa learning for i vainga ole a ole wa se manian tu yele vai ole watch wa lo se fulu male afa midu to bute nei link to la e tasi learning vainga ole woli fa malo an tia fa jai a musamla inga dai me bonne le ma fu to male ya woli neo na nautu before ia le uso ia salu lilo maiava manu ia le sound tama ngai ngo voila e mo to mona vale ma futo me le rivango le aso ma lo le nga lue we to foi we yo le kemio le lunch nga le afai kula ai le fa pe foi le e ke ia e fa sul limau mi nguke ia pe kula a ko ia pe ke alua pula oi Radio Samoa. Taslima Ivatomi. Amo. Shit up for no, kill him with ta, yo, limit to love. I feel no pillow for fat mountain person go na. Bowling no for yasake, got with suma. So clear Sammy, you're enough about the bungala. Get him a calacaba, you let him bungo. Really kind of a sort of out, not bungo. So by you pick, I could pay you out of far. But not go to my fapping, I come on a maloya. Bakula in a buka, the Kelomaya Ika. This world was silent when no fuel pulunga. So come afa, no la la. Well, my petting my sugar, you know, Sabi, oh, my mother, oh, to tower, find a time of tina, oh, me, oh, my, oh, ting, yeah, all the
Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani i ai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, pa apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo maota, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu. O walu se lau, lua, lima whāwalu. Malo soy fua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasi lima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. O le wa lu se fulu ma le valu miru te bute e neia ling tulai lua e ling tulai tasi le ni fo i vaenga o le awoli. Ja, e fia nganga o le wa maua le tātou wavano foi. E tātou te talanoa antuai. I le sunga le whaia onga o le tātou au le manu Samoa. E pe o na mai ai lana ta longa lona lua. E pe o na whaanga solo i le vale o tātou. Fiti ia matonga o se taimio i luma ia pani. Ia antuai foi. Ia manisio au o lo iei tono le tāmu. Sanga fia nganga whaatala whantu le rivaengo le awoli ia lo fionga mase. Ma lo le ngā lue ma lo le unsai. Iu ila o mai al tonga sautama. Ia la ngau kākou. Le mele le ilo fionga le rivaengo. E kasi le anso sautama ina. Koe kasi fo ingi ia ma. Kou ma lo tsoi fua manu ia le sautama. Malo se fua, se man, me se voi le balu voi la kunu o lo fai fa fon mai. Ia, sa voi o le askoma, o le mere e o le askoma e alwer kupe, le si kupe sa. Ia atono o le nā ua masani la ua fionga mase i le tūlanga, ia e pe o le iei tātou i Samoa. Ia o le laufofonga fia ma lau mata anta, ia ma le tupe aru. Ia e no wa manika. Yeah, first of all, congratulations i le tātou talonga i le whai unga le veiaso da sei mawai atu nei. Yeah, ma lo le tau, ia ma lo fo i le onu sai. Yeah, e uina wha le tonu le tātou talonga mo mua. Yeah, e tātou amatoma i le tātou talonga le amatonga. I le mai au le tātou talonga ma fitia masi. O le ase tūlanga o ani wha le tonu silai lau sunga le ring whaia. Onga masuinga le ana tui ai le tātou tamu whaia atu le awatonga. Ja, maar stijf op het facilia, hoe lang je het daar nog fitia. Telefoon naar je waaien naar waar je voor poelenga, je missie voor hoe lang hij falle, toen we voor talonga leerne, loer je lokaat, bij jullie turning points nga le kalonga, bij je se meer na tam falle ouwe, avoid bij tam voor je falle moet talonga tonga. Tele mo le sona no mo mala taronga fiti ya o le lana fai for swinga le pulenga le nisi fo tama ta ya e fai fo ma vai le pulenga nisi fo tama fo a vale lo rum morta tu au
Lei olena mai tawina olena ia tantu swinga lena ta alo ile vea sona sei ma vai tuni oi mi la to in si lai la sunga ia mi sele tantu pulenga foi le awala vala ti da engol tantu wa le ni vunta ya ole tulang lava ia pe ole international tis pe ole tis level ya pe ole fo wikilen ka wa el pulenga pe ole matu talunga ma fitiele I maua se le mawhai ona maua se clean ball pe le maua se pole whenga attack le backline. Kasi le mawhai le forweki ona penetrate le defensive line. Ia le na ia lorsi le suina mai tonu le tama le o easy o Ezekiel o ai ono le na fitu. Ia mai ma le ina valu nyoya Jacopo map. Pe o le loose forward lenga fa moi tam fai ona penetrate le defensive line atonga. In fai ona mo leva no e attack le back line. So ngale o tulanga ngato o lua lava na sui. I le forward. O tu le backs. Ya na mu mai ia le male o afa molia le nda fupeti. Ya pe o le si suinga ai me ia ale sio le wing. Pe o tulanga na tam fai le suina ia wata no ma tonga. Lei lua se fulu afa mo tantu talonga ma fitia mas mantua imana ia le tama fai le tantu amule tanfu finga fiti sole na manta le afolona lu ia pe ia ele I foi le ia tantu le tulanga le ole se vai ngan silsile le pulenga le tantu afa muli le male awa fiti ole the second half na matali the kickoff. So we make a mistake on that kickoff. Yeah, umalisi mistake so ko malisi mistake. Alwa ko mali yellow card. Lua yellow card. Wa find the time on to mawale confident in ben fai ko on to tom fai tamata aloi to fo I mai le menen mana o le fai le second half. Pa le wa vai so ma vai ya mo testa ile fitness por melo le algo le workout le mo le malo si ya o de fa vai la il ma fo fa so le meno no lua o le discipline stay for le discipline una tu ya na testa for le leadership mali tu lang no va vai le mato au per ya le na tong fai le fa le ya wa ta no atonga La se mai tau ala usunga le fea onga male tantu pulenga. I le tali antu le mano le tunu fo ile le tampo ia le tantu talonga mto. Ole ia fai foi singa pa no ele tumu tato balai. Ia. Na no va ai. Ia pe langa ia ole AFC dingia. Ile malu vo ia le atunu. Ia ole te le vo isi me alo te fa no longo ia. Pai mau fo ile ia mo le fa no because ele o lato ele o mawar support mali ile tato e mo fa no fa tu guia le tato malai e mo ai fo ile malo si tamata ia pa tingo ino fo le tato talunga so pe o mina le mo singa la te iva vai ele tu mo tato malai o lea sou langona, o lea sou sila fia mase, o lea se mafuaanga, ia wai, ile o pō malai, ia nginga na matangi le, whiangia i le teimbele rei, o le whai mai, wa kaunga sui lea, sui ai, o le mea nā nei, tatau ona tupu fuko maua leo se suinga i tono le tāntou, a mi se lewa le tāntou manu samu. O tulanga ia, se manu ia, o lo unga luenga o le, te penaina leo tātou au. Māri. Tau whai le ia, watu se au malosi ia fai fo ona tato manu malo au tulanga fo ia tulanga ia tua pe ia fo ile si vai nga fo ile yungi ia ai mese fo ile tato atunu ia o tulanga nga o ngalwenga nga o tato yuni ia martam fai fo ia promoting o tato tano Leli ia o lea la wa sauni atu nei le tāntu au e malanga atu ia pani ia atono le whai unga o le nei ia vai asu wa leli mai a le tāntu tamul sanga.
O iei nisi o whamadu alia, ai o iei nisi fau e ono avantu tonu e sui i la tu ia a o ai fo i le whamui mui ele tātu au mo le tālunga le mai Japan. Ia o te binei ele o iei sisi o le vere te binei. Ia o lea fo i e disi fo i o tamata alo to e fo i la tu te lapu i le APC. Ia le lia o Sama Malolo. Ia i Angelo de Willa. Ia ma Stacy Ely. So lea fo i e wha fo i le ITM po le PNC a fo i a New Zealand le alu te minei. Ar te minei ele o iei se si o wha malau lia ke minei o le malo si lava le au. Deli, o lona winga la o lewa sauni ala sunga ma le pulenga ia mi se ala mo tamfanda wal tātu o turu. E malanga antu mo ia pani a wā, ia le wha uwina o le tātu o tamasang. O le ase, mai tau ala sunga i le li i whaia o ngai le culture lewa i tono le tātu au le temini. O le ase la ngona o tamata alo i le mai ai o tātu talonga i elu. Ia o le ai, te minei o le malo si lava le culture le au ia a tonu. Te le foi nei whawhita uri le tupu matua. E le te whanongalong social media, ia tūlanga le yungi. Ia, o le vā o le former players, mi o ma le yungi te minei. Pa e le o affectai le performance le au. O le ai, is le pulenga, ia tamwhai fo le pulenga e tau whai sosoani tamata alo. Ia, i le manatu, i le mawhau, ia mesi fo le tini. Ia, mawhao ngā ai po le a, ia māmalama tamata alo le purpose. Why are they here? Why are they here to represent the country? Pero tulanga lava na ia o le matua malo si lava te penga ino le au. O lo le tino ia ma le mawhau. O e tau ai, tala ia whiangia i solo le matangi masi. O lea na e iai tutonu, ia o le tātou au wele le lua awhes furu ma le tasi. O lea hui sa whaalia lo whiranga lo le tulanga le na. O lea la wa e pale mai nei i le tofi tonu le tātou uni la kapi. O lea la so whiranga lo le temi nei whaatusa atua le temi la le na whaalia mua e lo whiranga. Ia, atonu e. Mare fasini pero tulanga. E iei lava le taimi e tari ai, atonu lewa maulewa noa tātou noa ai ma. Mari. O le tātou uni, tātou mai ale se tupe. Mari. E o le tūlanga le na. O ia o le fo i taun whai fo le uni, isi fo i awala wae. Ia maua le seling. Ia awala whaatino ino o le tātou au. Le ana 20s o le 7s. Ia mese fo le manu Samoa. Ia o le tūlanga ia e, so se yungi lava po se organization. It's all got to come down to the result. It's the result. Man. Ia whai man malo le au. Ia, e maua hoi sponsor lei. Pero tūlanga nā lo te tau whai e nei taimi. Ia, luas furu tausanga wafe basutas. Ia, e tele men lei na mau mai ai. Ia fo tūlanga e baba ai. Ia, a wafo e fuata i o mafo fau. Ia, wala le ro lumo le o le tātou la kapi. Par te minei, si la fio o leo, e lo isi tupe o le tātou yungi. O le fo e tau whai, o le whaatino nisi tūlanga wale a roa lumo le manutamo. Ia te minei, o le ae tau whai le yungi po le asi tupe maua. Ia a wale whaatino ino o ngaruanga manau mia. Deli. E mawhaila na whaapea se tala masi. E se lau sila ma lo langona i le lua afe sutasi. Ma le lua afe luas furfa le wa ngalue nei. E leo le tei mua fole nei wa ngalue tono le tantu au le mansam. E leo, atunu o le tanatou sana sa o le leita to au. O tūlanga sa to fitu lau lang. Mari. O te nui leo, o tatou au le se putoru le lau lang. E o tūlanga lau le tau whai atu fo i a kātou qualify le World Cup le tau sang fo. Ia, ana mawai fo lai sisi se le ni tele. Ia warta penga ino o tatou au le. Ua afe ma le rusu fitu le World Cup i askaria. Leli, ma lo fa taya masi, le wata pena antu mo ia pani. O ia pani ia sola, antau ia pani pi e kap ke koko e foi lele iai. E na faya ina i loa ia le champignon lalang. Ia le koe pisa leo se si fa pena.
O le alsi sila ma le tapedanga le uta pena ia ia le usunga le whaia o ngabal pulenga le tātou au e wha ato ilano e ia pani pe ato whilo. Ia, lo le te mine re toisi au e o le lei maa. Ia pani o le tonu le te One Nation. E o le vo e va vai for tulang ia pani ia. E le alua luna aru ilan, le na whai ina fo i le si vai aso no te atu nei. So le au ia pani e matua le leila. Le foi te pena foi pulenga ia ma se au wala ia po se game plan le lei. Ia ma fai e ona e atu whaatino i o Iapani ia. Ia e fai foi ona maua le man malo. Le ring malo va e ling tong longa ina le tanto filo inga le soma mai so fina ngal mulmuli ia ma se o le vantu le selang tau sanga o le whamara tuina. Ia selang tau sanga o le tanto la ka pisa mo. Ia mi se ia le tau tua ia le manu sa mo. Le se langona. Ia o la fo i se tulanga na iai ia le tau filo iai. Ia ma disi fo i sa whapele o na tau soli malai wha tasi tau sanga o tona. Ia tu ma disi o tamatuai. Ia o tamali i fo i ia ma fo i la uai. Tu tonu o le tātou li o la vole nei o tamatuai ia le manusamo. Ia e mata mo fira vai aso le 100 year celebration ale lakapisa mo. Ia le fo dai nei former players. Ia nisi fo i uso na tau tua. O umi fo tau sanga tali i toe vai e. Ia, o le fionga fo ia le maru semo sa titi. Ia, o to vaenga. Ia, o Sam Kaleta, nice favorite players nga, ta mata i asola. Mari. Ia, e o toe maua le avano, ia, mesi wale uso le o ni hanga. O ni hanga matau ia. Matau ia, one of my favorite players i asola. Ai, o mana ia fo iwa. O maua lewa noa e toi mafutai. Ia ma celebrate. Ia ma toi whamanatu teimi yaso la. Na o mai le uni ia. E le ise tupe ia o le ae le ise tupe. O no winga e. Ia, wha waulau sau nong. Ai le ae alu le mua. Le alu le mua tato. Tato ba. E atu langa vole e awala e fai ai e fo tengi mawar siele ia e to e fo ia la tunu e mawar so ia awale penga ino tatu au le malo fa tang ia antonu ole abdo mulmul ia mi yeso finga wa na si la fia mas e le si lia le tai nai lo le tapua ia ai po le fo i se tamo fai fia ma se to mai i fe ale tapua ia se fai ia o lona winga e ono ia o na fa le tonu fo le antunu o le o lo fa fonga mai mo antu le o fionga le vai ngola u ia mai so saundanga mulmuli a wala tampo inga samo e le ngata ni New Zealand e fa pe fo ia lo langa to e mi se la to o le anto mo wala no to te felo ia I o ia pani e pe ona sauni tu ia ia e fo le taimi mo le toile fa taimi fa malo I le tātou nu I tapo inga te talo fo in tau moria. Ia wā whaiva walun whānau fo I le tātou au o lo o I le nei taimi le mansa mo. Pero tūlanga ia no te talo tua. Mana o bierso soani. Mana o miele lango lango. Ia wā fo I te tau mwhai fo I walun whānau. Ia po le a su e se manui o le tātou nu. Ia talo fo I le tātou nu. Ia lava leon sai. Ia o le fo I tau mwhai fo I tātou walun whānau. Ia tu umana malo si atu toa. E whaatino ai le tālengi ia na o lo whaamanuia I alum whānau o le tātou nu. Whaatai mo le nei of noa. Ia, o le an tātou whilongo I pēr mase, ia ai a vea I lo leo whatau wa ma whungatau muli al pulenga le Radio Samoa. Ia mi se vole malu le tunu o lo whapea na mafuta mai le riva angola u tauna ia mantu whapea tu. Ia, yo walu tātou wa, tawhi toto tauwala. Ia e manu ia tele la lo whai vai le nganta I lanto I le ea man lanto I le tai. Ia e mi se la vale sa ia tu mo an tātou tā longa o toi tātou toi whilo I se teimi o momo. Tai se o manu. Ea, so I fuia o le sunga le li fia aunga o le tātou au le manu Samoa le fionga ia mase ma Henry Schwauga e peona e mai moma e whaafunga tu iai le rik vaenga o le awauli. Ia e peona sao noa le sunga le li fia aunga. Is no money. Is the problem is not the money. The problem is no for the money. O lono winga. E mo o mia lau so soni. Ai, e le ngantailia.
ia lu ilunga tanto resorts wai tau talalava ia le me tau o le ngā ruenga ia po le unga o le tau mawhainga alo mo tau mawhana o le tunu. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Tolu sula fetala le tino tupe wata pena le Digicel mo lana fa apitoa. E fe soso ni ai le tonga tau sui fuanga wai nei. E tolu fa ilonga tupe ta ilima se lau tala cash. O le ase ina ya so for wele ta tasi mo New Zealand ma au se talia. Fa tau so top up luas futala pe silia tu mai fale olo masani. Pe lafo foi online i le Digicel Pacific. O le mawale olo wabanoa i le se. E te anga va foi pe a lafo so se leni le my cash a le Digicel i Samoa. E faunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi fa amtalanga vala au le over se lau tolu fa lua tolu. Sekia Digicel. Whaine alofa i a inga mawo i Samoa, e ala i whaatawina o se hotel ta alofa voucher.
E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tā whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau ainga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au i le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kas futialu, a wale sui ale ngila wa ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. Amo, Radio Samoa, Vevela a. Le rewa fa fungale tunu i se fantal ranga ma le sunga le fa ya onga le tantu au le manu Samoa. Le ring fo ya woli ole a songa fua. E le tulanga pe ni ile unga tantu ta longa lu mo le va Samoa ma fiti Samoa ma tonga. Mi se ya le malanga e pe o le Samoa antu mo fa ngol diva yaso tu ai Samoa ma ainga malanga antu mo le ta longa ma ya pani i se aso o ilu ma o le ya masina. O le wa joe valu mala fa mi dun ton tale o ling tula en lua tale lua. Maua se toi au rantu o tātou tala mai le sunga ia se uli umalau leifi o le nei fo ia wauli o le a sunga fua. Ia ai mo le teminei o lewa tau mai ni sine o tātou whaalinga a wā lawa ia le longo puieli o lau tupa ia malo o tau mamalu. O le tātou whaalinga mua le nei ua tau nuu mai. O le whalinga mua talo fa Samoa, mana tua le Zumba a le team No Excuse i a se tofi Masani. E whaia le OMAC i a pole Otara Music and Center i le taulanga whaatau Otara i le afo leono i le fiafi. E le isa tutongi o le nei Zumba sa su mai tātou fia ma wha lo si tino whaatasi a wale tātou soifua manoloina. Maua le tātou team No Excuse i le tuantusi lea o leono pa se lau pe umalawala Alexander Cressy o tara ia ngā ea le leit ale ai tuwala mai le tātou ofisa le lua o na lua tasi lima i watolu mo le dress o le tātou wha silanga nai pe o na e wha funga mai ei le rivaenga o le a woli o le a tātou se antu Elisia tātou wha alinga o le whaalinga mai le Radio Samoa wau filifili ma le tusi o le songa. A wale ngalo sau lo minga o le tusi o le songa, whaatasi ei ma le lo minga o le wau filifili, e mawai whaalupenga o Samoa i se sifo tutuila mamadua, o risi o talatu o Samoa o alanga opo o le matafo i o le matai, i le whainga o whaalawanawe pe o whaai poiponga, ma liu leo si o singa o ainga, fe sila whainga o paolo, o si i whaaloalo whaalanginga o ekalesia, e ma le tele o le ngangana o whaalolonga, na o le fitu se folu tala le tau, na o le ofisa fo le Radio Samoa i le tolu pan, tolu ono Hobble Avenue Manukau, e mawai ia Saulo Minga. Morisi whaamtalanga, walang mai le lua ono lua tasi lima i watolu, lua ono lua tasi lima i watolu, petunga iane i le shopradio.samoa.co.nz, shopradio.samoa.co.nz, e whai mai ai ia Sau Oka. O le isia tātou whaalinga mai tama matei ne tuai sa o tawina il kolisi o Samoa. O le anto toia sa o le vao filifili au pa ia sausaunga tā Samoa. O oe o le fua lave a o le antunu ua uma o na tofi tu lau lava. Ai whaasino tonu le nei whaasalonga i woma pa anga uma a le skopa i New Zealand. Ina ia tātou awai le tausala o tāpreina a wasa se leni e whaatino ai ngā luenga a le tātou skopa i le reitou sanga. O le reifa moe o le a whai e le asto na ia so se fulu marwha o se tema i le intulai wha i le fiafi i le mautou Samoa i Mangele. Su mai matala au mai tātou fia whaatasi i lea fiafi ma whailo iai ma wō ma paanga mai le kolisi o Samoa o le vaso i le mafuta. Morisi whaamtalanga whaamsutai le tātou komiti i le olu atasi li maono tolu whawha Olua tasi lima ono tolu whawha, pole olua tasi ono tolu lua fitu. Toi whasa o antu olua tasi
ono tolulua fitu iwa lima. Olua tasi ono tolulua fitu iwa lima. Male tātou whaalinga mulimuli mai lea whianga o mānyangi. E whaasirsilantu malanganga whaalalo yalo matama whanau uma lea whianga o mānyangi o loa lalama papa au i New Zealand nei. O lea whaia so tātou whailua inga i lea so valu o September o lea so sa lea i leitu lai lima i lea whiawhi. O lora winga lea sa a sau nei. E whaia lea i leitu la e lima i lea whiawhi e talanoi dai disi o mata upata ua. E whaiala nei whailo inga i le Valu Awa Streeti o Tahuhu, i le Otahuhu Rugby Club. Ho, e tā ualo awai mai, ai morisi whaamtalanga, whaamsotai le olua tasi, lua o nono, tolu lua o olua tasi, lua o nono, tolu lua o, ia po le olua tasi, lua valufitu o lua, olua tasi, lua valufitu o lua male whaano tele. Fitai. O nisi nao tātou whaalinga lau tonu mai le nevaenga o la wauli le tautua lawale nei le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a moa o whianga i le anturu umale wha o wina o ngā luenga o tute ma whaiwalo filima i le rifo i vaenga o le aso malo la varanga nui malo fo i le taua tai o mai o i le rivaenga o la wauli o ngai ki auki a ua ingua whala Tala vantu mfa malo antu i le tina ya fani va te tele ya mole mea no fa le sa tama ya mau pe el tina le malo si le tino fa pe fo i la le ngang ya wale tu malo na fina ngalo i oi ba manga kuange lu fa la au mapiri ya wale la tale lu ai lunga wa ingua a Tautua mala udanga le Radio Samoa le tanto polokalame a woli mafafunga mua se i le tu live fa I am a lippy, I am a lippy, Samo e felici le e o mai la ia o le asasa ya mali pilipi i le kovinga mai fa fia se sole su ma soia o le lava o le fosia i le fa fa aka ki ai foloa pe afa i le kaulia me ali go ma sau ki ai fia poco i fia no IKEA se le vale o ma fia get you around let's go see what was snakes in the grass uncle gas live ole a sasa ia e la come if I be a in my fight oi aya so my mai la ia ku mai umau pua ngā whapea mā mea ki ngā o e amoinga ku mai sei o se a venga mama whai le muku hia se ku mai sei o ka ngori mai ai mā kuaka lepe sasa ya mā lepe ai mai mo mai la whaafu i le ngai fo ki apo pe ua o vale ai Why you ma wangi kau fue ai le fa sale ai le fa sale ai
talafat fo ni o ni fa fo mai te no tala mo le cho sa mo tli mai va tolu amo o kelone nei tala tumua do lo fia te tanga tele malaya le turang wa marai mo mali o tupu ki ingi to heitia tu fa ta si le fo al pas fika mo lu ta o fe ngai mali tulangin ta longa o le tali le haka lu black to the valley sa o fesi ni ina nei ma fo mai e fa le tele no ni tala e le lo i fo mar sful tolu tu ai ngo tu po ngo tu mauri po iwi e au fia e male ngati tahu nga pui mata atu waka male te atiwa o ia yo la tu sui malo fa lo ngi u fale malaya le tuanga wa maraya ile so o fali o nga fa vau le mali o tu po mauri ki ingi tu heitia ki ingi tu heitia sa mali o vastel why don't mali mo sango so fua o le tai au nei sa fa ia se fa filo inga ai ono le tusa male afe tanga to fa tu mulia no fanga o le la vai no fanga mo tanga te to siuma e da solo na todo sa uningo fa le lo singa ki ingi tu heitia malo fa lo ngia wa sia le marai e afiai mali tama tai ko van silly games in the kiro kale si maori ale ratana church masuyo isi iwi e yale te arawa ngati tu fare toa ngati kau fata mali ngati hine ta fadia e te kiro e tolu e pulo wina ilana si singa o le pulo o le ko van sile fa e masuyo tanga toa te roan ma le pulo o le fa vo wina le mali o le tupu o se tu fine i so tanga tau tu puanga ma le kupu sa ia fa tau ina ro ia le hotel ia li tusi ma ia tu pusale so Britania e tu sa ma le mali o tupu ki ingi tu heitia e mori ma ia ona fa no anga ia mana fa ma fananga mo le ainga tu po mori ainga mo wo o fa ia sa linga le fa tanga tau ai le mo le o sta ma ki te valutu sanga sa fa man orientinga ina e se li potis Victoria inga le van tanga te stolua de po ona po Hamiltone o le tamo titi sa mai la mano nola ine manua o le tamo titi sa manua tinga ina mai sta de to lu sa afia ni manua mi committee sa to foi awina to for mai we kato fa le lo asiasi inspector Daryl Harper o se fa no anga o no tamo titi wa umalo nola mafu mai ine manua o se ri to su fito sanga sa sai ai la vai me sa tupu mai e fe inga memoria e fa tanga mane fa olima o le so e tula e iluma o le fa masnonga o le tano no ngani tula fono tau fa au fi mo sit seni sa mo e o kilani le sproi to wai sa fa e te me fa love e ele mali o le tupu ma o le king to hate ia mane mali li o le fa ngalo fa vai te mi mai sa mo fa love tu ta valina vai aso e silia mali lu se lau la to o tanga sa mo sa to wa fi le mo sa mo mangere mo felo e mo su le parti le New Zealand first ta fa so ai la tu ngona mar sui pa mi mari te tai for in New Zealand first of all vasa mane Winston Peters ma sui le parti ide ia mauti noa o le tula fono le fai pule ia te ana ukiono mo le tu e fa fo o sitsen in silo tanga Samoa ta ave se le tula fono sitsen Samoa sifo a fe se la vars mo le lua ia pasia le fai tonga fa lua ele na sa no nga sa ave fa mai senga Peters ia ingo o fainga no fa vai time sa fa no soi fo e fa lave vast wai mai falia o isi o mola to so fainga wenga o le ala to faia me uma e mo faio no ia no na to ma lo si o le ngate ni sile nei fa pensa mo le fa mama ino le venga mafa o i nei mai ta wai sa ti lo ni New Zealand first level aulia e pena vala aulia to ile to afianga ma se me le ma sania pitai ta siliati ai la to ona atu mata pena lei ta ia to taula ia ile la tele no nga mo mai tama tai par mi o sa mo fia me na mi ta afa le ni la vam ta opum ino silingia pe ole ale tiro le malo sa mo iai asatali ole mata opu mo le malo ni sila ta mo atu ta o Peters se fa pea ole afa wo lavo na langoina ni New Zealand first il tu la fo to fa ofi ai mana na e tiro o fa ia ni na swinga ma ia to e fa mana to e ona mana tua i le Pasifika e tele se popole fa inga malo e winga i le numero tanga te o la to no ai malanga mai lalo ni por kalame o le atu la fono to fa office sit sa mo e taula iai e to e fa fo i sit ni sila mo se mai ngota sa mo sa fa na mo so i foi sa mo i stifo do nei lo ile na mai taimi i le va la fe se lo fa ma la fe se lo fas riva o la to sit ni sa solo ia e le tu la fono sit sa mo i sifo la fe se lo volse fu lua
O suenga matanga luanga foi numero fa mo wina New Zealand statistics New Zealand. Pe o fa mo ngol te singa ngosa fa ngai na se te mo fa to sino fa nga palota. O to fa o popor te me so e no lea. Ma se te me fa ta plaina. O le li so e fa pito tu maoti da Craig o le company ale RDC Group sa to fia fa so ngali nim ta opo. E bana toa iai, o wha mau maunga patino I tanga te tō tasi mai pepa whātu tumotu si ngai ngoa. Tā wha o ngai so sonia I tama ta isu tau whārawanga wha o whaia Māori, ali te pāti Māori, taku tai Tash Camp. O lo te ena mālosi ale te pāti Māori, ia nei tua ingan. Tā tua wha mai, ana tua su enga wha unga masino Ulai. Ai wa wha aliena o visa sino le matanga aluenga o whenu mera wha mo mawina Mark Soden. Tā tāro sa ngaina Greg, le toi wha au popo le kaimi, o na ole love tele o le nim tā upum. Pāre Soden, o le onga o tua inga ua iai isi tūlanga sua eisa vaenga o ni ofisa. Ma o tā uai, le tua le kaimi ia ila toa a fia, ina ia mutino, o sua enga, ia whaia mane mai ea. O le unga o le a iai le sua enga o le a whaso ina leo, le komisio tautua le malo, ma tenga tele o tele, e peona whaari ai le li ofisa. O lo ese lava foi de susu ngare komisio te tu al malo faia pe o ofisa al malo sa faia ni fati no nga leta fe ngai tu sa mane tu inga matulanga o si o miai sa fa manino le fono ta e Pacific and Pacific Islands Forum e le tu fata si le pe ngai ai mare telo lu ta u fasa na tau nei mali tu langi ma suingo tau to I ti lava fia I so se vai o tele noanga I le fono tanga lo na lima sumali tolu le fono le Pacifica le sa usu e tonga ni na va eso o le va ingo le Pacifica pui ngore I tulangi mai suingo le tau ma le far lava tupo mai New Caledonia sa ave ma tu tele noanga ata I fai tulangi a nga yantu le la tu fa singa fa some monopoly retreat I le moto vavau wa mali li ai fo le fono e awina se mission na le Pacifica New Caledonia. E rozai malitar sanga le lato fa inga malo. Mata wai vai ngai fasido iai more mission na le forum troika mission. E kona tau fa io iai New Caledonia mone malo frani. Ala tu talia fia fo ile lango le malo Australia more porkala more va ai le Pacifica. Leo la fa vai national fanga mo fa te inga mo leo I Brisbane e Australia. La fa vai na voice school pulang lango mo leo Pacifica the Pacific Police Support Group e mo fa yona nga lulu e I motor Pacifica o nei uma vaenga sa tu fa si fa mo fa eu po fa mo ta o tele le sa fa lo tele na I le mai ai o fon tanga fa tulangi ale Pacifica I tato talonga I le fōne o Blacks Italio ni tau ta alu ia po tanga te mata mata fo I le haka I le teme fa tino ai petai se tali foi tau ia I le whai unga le vai asma sa se I tia I se iso la sanga I lunga tu I le malai la uloa le Ellis Park I Johannesburg e Afrika Sauti o nisi sa fia iai a nisi sa le iai se fia I le teimi sa whai ele haka o le kapa o pango ai wha whailo ia I ta alili o le master iai wale ngata I le manamalo a o le tu alanga mai le sidia ma le onus fululu amwhera o mātamata le malai wa pēr ma musika sa taina ai mai sai le ta lili o le afia le vale le tele le Emirates Airlines A380. E ula vai fa pe ane nisi. E fa uno avea le ma le mafo anga le fire ino le All Blacks. Tosu tasi lo su fido le Springbok. Ai e ni fasili. Pe o nei mesa fa roina o se fa alo longa le ile haka. Sa fa inga ta tele o na la ngona le fa inga le haka o no le malmola ile malai le ta li le tero le per vale le opasese. Au le tono ne la va ilungo le malai le temi. O le numero se fulu o le All Blacks, Damon McKenzie, tale fia iai le paria, tale io iai le tali, le haka. E na tele ilo pe o le vale le sara, tawana le tonu lungo o le malai le teimi, temi ta o tele le mo I la tau, e sauta iai maainga mani sila ne, ili temi fia le haka. Ia o le All Blacks, Scott Robertson, ta alo foi mo le peuni sa I valia, o le haka o se tala anga mata ina tele le ta alonga la kapia ni sila. Ma e tofu lava le tangata ia marantiu tino iai le mesa wharongo ina le stonai. Ai ole o se tei mua le o tupu mai ai I le tau mawhai lea e nisi aue a veste ai tūlelei mo I la tu te tonu iai e maua mai lea I le whai o le haka. E sa tu I tino le All Blacks I le se sea sui ta whatau teia le talonga sa whai e ina le tosu tasi lusu fitu le Springbok. O le po ia pongi mamapi sa kolosia le line skori sumole ono minuto le talonga ai le ata sa tu e whani a le televise. Whare ane manino mai o le mamulu I lu mo le polo le puea Jody Bank.
e ulava ringu nguru ile le mau tuno la ta po isa fa tu mule en malai no to fa di le sta wo fa lo le polo sa fiti luma a beta isa le sia kia le lo for your television TMO ya Brian McNeese ma tu ma wa lava le score ke for ga mai sa tom fa le captain Scott Barrett fa ta ile lo for Andrew Brace le mamuru ilu mo le polo ina o mai ona to fa di le ta beta ile ke ya Ati lia o ngefu me uma ina o fare au ngai na le for ile kiki le po a Sacha Painberg come Zulu no o mele te me kiki ai e ulava ele se what is a falia ile kaimi lo ile umir kiki e lo ai foi tanga mata no visiting here for ya ngai o Black Scott Robertson e tu somebody sassy officers ala for ina le talonga Paul Tali sa tilo le me sa tilo foi ai tanga mala tu stalon ai revisi tele pe ole sassy a officer o le talonga sa ve matulanga fai ina ile o Blacks ole o Blacks a mo score ma silia la tu ai lusu fitu ai tu sfuru le minuto to le talonga ai Africa saute o ilo tele o se au malo to urumanga fai o talonga fa Victoria ile a wina mai tonu olan au pomu por bom squad ia na score tali tu se lo sa lo wai se tulanga ai wai ona tele se popole o Blacks ai ilo le sasi lo fali we lua wanga ia tune Cape Town o talonga fai tau le lua fai unga le vasane ai ole leo se ta alu mana mio pule o fa ma worunga ina ile lisio me ai au do Black so nga do ia au sa ia tu mori ta long fai tau dia no Cape Town e se fulu fa sala sa fa sala ile pe uli le na le limo sala le Springboks ai mai se le na fo el fulu ai sa siliai o le posa suet tono o fa tunga fasi ta fastino fo ia le pe pasama sama au tu la tele te me ma e ta longa fa ia onga langa Jason Holland ai falia ai me fai foi le tu au na fa o popuni ai ni sio ai I taimi ita te este te wai ai ole wallabies Australia sa tu fa tasi le timu ma le suol malai mai le tu ai mai ma fa to ile loia Argentina la talunga ile ba la so na fi Argentina te mi sila ma nu ma lo ilus fulu smriva pa te ile kiki Ben Donaldson sa over o mai le taimi talonga talanal le aso ia te uma le to sai soi foia mai maria o mawhai an awina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Talo le tau mule so male aso tai au. Wingo le tau mule so e iai taimi o le tai au o le apua oa e ufitia fo I le langi I ao mana I timu pupu inisio vaengo le awa uli fa atupula ia nga I atu I le afiafi. E ngoto I fo le la I le 2 minute te ai le ono I le afiafia na nei. Mo le aso tai au o le afapenao na to ulu na I timu I le awa uli fa solo atu I le afiafi e ono mamafati munga ai le lei I le tele o taimi. E angi mai matangi mai le tu matu fa solo I na angi mali e mai savili mai le tu sisifo mo se taimi I le awa uli ma le afiafi. E oso a ele la I le taiao I le toi 2 minute I le itu lai fitu le taiao ma e ngoto I fo I le 3 minute e te a I le ono I le afiafi. Tala na le tau mo le so ma le aso a taiao. Waloa le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha ai puiponga a so wha nau whai ngā malolonga ma so se wha lewelawe. Ai moisa le toi fui ato wha nau I le aonga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz bevela au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe I le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whai tala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
pasili po se masike ke mai piti pasina sa pasui oni tamato balipi Tonu lau pinangalo tapahai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ayole ti akolo pe pausa pepe ole pepe ole po Fantunga mele fatuling ma le divang ola holy ida o mai antu tantu tala I vai fanua pe ona fungina tu monta brina le sunga ya se yuli o mala lefi se yuli ala so antai au ya afa yo le try ma to mai le temi ma sani pe le tantu pulgala mele vai ason se vai today ya le wi nai swing forward pe ona am tuli mai le tai ona ni la ya olo yele ma lu o le tai au bu breakfast show le sunga la ya to vi meni ya mo to sala o le tai au so mai ye le telinga ya tia mai le tu laiva se yuli le tu lai se fulu le lua ile au le so ile sema ya le o tantu ma futai pe na tantu ma futa bo ye ile se fulu lua se yuli le fa ile a fi nei ja jan fa o dan tu tala mai au se jan lia so ile de for fa tasi mai ja le fionga ya pesta po le fionga ya le anto sove tot ma futa fa tasi ma Isaac Palmer se yuli le July fitu ile a fia na nei ja mai aleda ja ona to lo ngalo tanto tu fo ile fia na nei ele tanto wo ya sausi u fanua siu ja e pe ona yai mai le July fitu se ia ulia ja le July se fulu ile poana nei o le wa se fulu malvalu minute o te ai nei ia le lua. Talo for lover. I'm Sione. My wife and I have 3 sons and a beautiful granddaughter who turns 4 in a few months. When one of our ainga is sick, we phone Healthline. The nurses there provide free health advice, treatment, and information, 24 hours a day, and you don't need to have a doctor to call them. When you or your family need trusted health advice any time of the day or night, just call Healthline. 0800 611 116. O fianga o ta'longa faitupe e whaale tonu ai mafutanga maainga o whanau ngā ruenga. A fia ai le whaasoa tautupe ma le tele ai o le popole ma le mautonu. Aua e te matamuri e whasiri mo se whasosoani. O le au whai ngā ruenga le mapu maia. Ua iai to mai whaapito e whasosoani mo oe. E le aise tongi ma e le whaailoina nisi whaatalanoanga. E ta lia so se tangata e fia maua se whasosoani mo se whaatalanoanga i a fianga o ta'longa faitupe. Le mapu maia. Telefoni o Valusalau, lua tasi, lua lua. O Valusalau, lua tasi, lua. Mai le valu i le tai au se io o i le lima. O le fitu au lele ma le fitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele. E iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe, awa lai te whaatuai. Ai lesi tala nei loa lo walo. Kala au mai I le olua tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. O fuafua sau tafonga I Samoa, manatua le Return to Paradise Resort. E fastful tolo na potu whaapea vile se luas fuluiva. O se whalitel malo e whetau le lei mo tafonga po o whaatasinga a inga.
Whai e lo waso tele le whale sā o tāpena ina mo le lua wha moe moe. E o atu le whase lau tangata wala au lia talia. Return to Paradise na whiliwhilia le toa Samoa e whai mālolo ai. Lango le whale tali mālo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga i ane le returntoparadiseresort.com be wala au lua lo ofisa malanga. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lewa se antu le tātou teimi wa lua se fulu ma le awha miru tau te niling tulai lua ia wha malo si atu ia mantua piki mai le whana wa onga se teimi le o toi mamau. If you feel nganga le rivaingo la wuli o lewa maua le awano an tātou te tala noa antu ai i se tasi o sui o pule ngā nuua au ki lani. Ia o se tasi fo yo ano le tātou o turu o ua loa fo i tausanga o ngā lua i tono le pule ngā nua au ki lani po tonu o le Auckland Council le ua wha awano melon teimi le rivaingo la wuli a wā fo i le wha lau talina o nisi o mataupu a wā le si le fia le pa ia malo le tātou turu. It's very good to have you on the program today, Councillor Josephine Bartley. Welcome to the program. Welcome on board Radio Samoa. Talofa lava, talofa to the listeners. Thank you for this opportunity. Thank you for coming on board on... No worries. Thank you for coming on board on such short notice, Josephine. How are you and how was your weekend? Oh, good, thank you. Busy weekend with the family and council. I'm pretty sure you had some taro yesterday for Father's Day. No taro, but I did have some. What is it? What did we have? Oh, we had a size 2. Wow, that's even better. Even better, Josephine. Good to have you on the program today. Now let's get into the business of the day. Auckland liquor laws. What can you tell us? And I'm pretty sure you are so happy. After 10 years, this has come into fruition. Now, can you tell us a bit more about it, please? Yes. So the local alcohol policy last Thursday was passed and is now going to start in the next few months. It will mean a lot of changes for our communities that have been suffering under a lot of liquor stores and a lot of alcohol-related harm. Now, you've been in the Auckland Council for a number of years now, Josephine. What have you seen, especially around Auckland, South Auckland, with the harm that alcohol causes? Yeah, I've seen quite a few things that concern our communities. Really, if you look at our communities, we have a lot of liquor stores. That's what people have kept raising with us, the schools, our church leaders. So many liquor stores in our communities, yet in the richer areas, you hardly see any liquor stores. Then as a result, there's a direct connection between that and crime. We have so much crime with related to alcohol. So with this coming change, what do you hope to see? I hope to see I hope to see no more liquor stores opening up in our communities, like in Mangere, Manurewa, Glen Innes, Pamua, in our communities where we already have too many. It'll be good to see that we won't be approving any more new ones in those areas. Oh. Is it going to stay at 2 years, or would you like to see it extend to another further 3-4 years? It'll be 2 years to start off with, but then that's only in like the city centre and 22 other suburbs. Then after the 2 years, it'll still be a harder argument for any new shop owner to prove that there's a need for their liquor store in that community. So it's very easy access, and some of them are very close to schools, eh? Yeah, that's right. Very close to schools, very close to churches. And it was really interesting
the public health doctor said that Māori and Pacific children are 14 times more likely to walk past and be exposed to alcohol advertising and marketing on their way to school. Wow. Wow, That's pretty bad. It goes to, you know, showing that alcohol is normal. When I grew up in Mangere, my local shops, there was no liquor stores in those. So, you know, how come my generation, we were all right to walk to school without alcohol in our face, but this generation, it's all over the place. Now, there is a list here of suburbs. You said 22, around 22, 23 that have are not going to get their licenses. So what's going to happen to these shops or these areas? So these areas, if anybody is wanting to open up a liquor store in these areas, they should be declined. You shouldn't be able to get a license. Wow. So it is a big deal. So 23, and it's focusing on South Auckland. Do we have an alcohol problem in South Auckland, Council? We have a problem with alcohol-related harm in our communities in South Auckland and in my area here in Glen Innes, Paemniua, Onehunga, Mount Wellington. We just look at the crime and you can see the connection to alcohol. I think the majority of what the police deal with is alcohol-related. Man. So this new change is hopefully gonna reduce all of that, Josephine? That's what the police hope as well, and that's what we hope. But it is what the communities have asked us. They said, we have too many liquor stores. So this will stop that from happening. Now, do we have a number, say specifically, what's the number of Samoans that are within these areas? It's very high, I would say. Yeah, those 23 suburbs. The thing that's in common with all those areas is that they are low-income areas. And that's probably, you know, they're low-income areas, but they have the most liquor stores. Now, did you have any feedback from these liquor shop owners with the time reduced for their businesses? Yeah, so all over Auckland, the liquor stores will have to close at 9 o'clock. So I went to some liquor stores the night before we passed this policy, and I went to the ones that open till 11 p.m. And they said that is their busiest time at night because they cater to the shift workers. All right. And what is the problem with the shift workers buying alcohol during daytime before they go to work? Yeah, that's right. That's you know, maybe they can do that and then just buy it the day before, leave it in the fridge. But just my own experience, a lot of people are going and buying. When they go and buy at that time, then they go to the park and they drink in the park. And I've been called out so many times by people that live near parks because of the people that are in there drinking, fighting, the music is playing loud, and then they leave all their rubbish and their KFC and their boxes behind and they go and they're probably drink driving. You know, that's the experience that we've had with that time of night. So hopefully this new change will change a lot of that. So who's going to be enforcing this? The police, or will it be some people from the council? We have a licensing inspectorate at council, so they are the ones that are doing the compliance and the monitoring of the liquor licenses. But this one with the closing, it will be police and our licensing inspectorate. Why did it take 10 years for this change to come around, Josephine? The supermarket sued the council back in 2013, maybe 2015. So the supermarkets took the council to court over this policy because they wanted to be able to sell from 7 a.m.
The council had proposed 9 a.m., which is what the communities had asked for, so that the liquor stores are not open when the children walk to school. The supermarkets started their appeals from then and have taken the council to court over the years. So that's why there's been a big delay from when we first went out and consulted with communities to now. And being the chairperson, I'm pretty sure you are very stoked with the end result. I'm very stoked because it's putting in place something that our communities have asked for many, many years. So I'm happy that we're there, but just disappointed that it had to take this long. Absolutely. Well, when you're going through the courts, as you know, it takes years and years, and sometimes, people pass away and still no verdict. Now, what else is happening within the council, Josephine? So within the council, we really got a big focus on safety. Started in the city centre because we had a lot of building owners and residents there contact myself and the mayor that they're worried about all the shootings that are happening in there. Yes. So we put out a city centre safety plan and a safety action plan that's using a lot of the volunteer safety presence, some compliance wardens from the council. But it seems to me that we need to do something else for the rest of our city that is experiencing regular shootings and stabbings. Okay. Now, what can that look like in the near future, Josephine? We have I've got the police coming to meet with my committee, and hopefully we will have some of the community providers that work in reducing crime and see, what can you do? Because it's very concerning to see all this gang retaliation. Absolutely. And we just had a couple of them, not yesterday. One of them yesterday and one yesterday evening as well. Yeah, that's right. It's, it's very, very concerning. And I always worry for the innocent bystander. Well, those of us that have nothing to do with gangs, and yet we may be in the wrong place at the wrong time. Absolutely, Josephine. Well, thank you very much for coming on board. And all the best with the work that you do at the Auckland Council. And any final words for our listeners and our audience this afternoon? Just thank you very much for this opportunity. Thank you for the chance to talk to our communities, and all the best. Thank you very much. O le nau whaafonga atu ele tātou tunu e se tasi o sui o le pūlenga nua au kilani le alo sa mol te moitai ia Josephine Bartley e pe o le whaafonga mai e le rivaengo le awuli e se le tāua o le tasi ne o suinga o tula fono le o le awhatinoina i tonu o au kilani nei e pe o le sauni e tui le aso iwa o le masino te sema lea o le a tāpunia i le whaatuina o le ava malosi mai supermarketi whapea foi e a tātou whale ia e whaatuina ia mo meo ava malosi ia po tātou liquor shops whaamaluina lea mai le aso iwa o le masino te sema i le ringa tausanga tālo le iwa le fiafi pe malamalama pe o le antulanga iai ia e le toi mawhai ona toi whaatawina ia se ava malosi e pe ona sauni e tia ia le pulenga nua au kilani e wha malosi e mai le nātaimi e langa tai lea o leisi swinga e vaenga uma popito nu umai e lusu mantolu i au kilani sau tenei pe fo ia Auckland Central o lea o le a tapuai ia le toi talaina o ni fale whaatawina i ava malosi po liquor shops ia mo le isi lua tau sanga o loo lumana iai ia talo si o le antau whai TTI ia le tele o mau whaalawalawe ma whaafitauli e pe ona tula i mai i to tonu o le tātou ai nei o au kilani o le watoe lus fulu lima malawa merute o na tale o le tula e tolu tolu tala i vai whanua 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Igione salu lafi le ringaingo lawu. Ya malapese wa whaingoina wasili wha whileoti. Ioi ai au te reo fioti. Wha malamole o reo te fiao. Io vole whai ungola vai eson tanto fioti wha tasira. O lewa tue lusa fulu miru te ona tā leo leitu la e tolu le rifo I vaenga o lea wauri. Ya ile nei vaenga o le tanto polokalame o lea wauri mawhonga mua. Ya mawaila vadon tanto tatala no antuai inisio tupu matamali I o le turu. Se umatale ni o lanto umia pe whamaruia I nai fo. Ya lo tanto tampa au sili I lunga. Ya ole tamali I mua la lewa maua le tanto filo inga. I le polokalame mua nei o le tanto o nanga faulening. Ja, if you're feeling ngai whaatala vantu I le sunga I le ti ankono. Ja, pe ona mafuta mo I le rivainga o le awoli le talenga ia panga mali e yopu whaivan. O te loa ia
e le mo mia se fa la wilo fo ua loa tau sang o tau tua ia matantou mafuta i le ngata i Samoa ia e fa pe fo i tonu o ni usila nei ia vai atu pa ia mamalu fa pe fo i le pa ia o suafa fa tano vantu i lau talenga panga malia ma lor so i fua ma le langi ma ia mai fa tu lima ma fa tu aum fa talo fatu lau talenga se manu ia me se foi por kalame ta ua fai ngoina o le awa uri ma fonga mua ia me se le maltawe o tapua inga si o tatu o tunuu i so se tuli manu o le kelope a me se o nei o tunuu o tatu wau mau manu nofu ai i ona tupu ma ona ona sa ma ona whainga ia te oto ua tulanga masani lava e whatalo fatu nei vaenga o le au i le pol kalame o tapena ina e lau te langa se manu so i fua manuia ia langi matafi ia mātou te muliantu la nganga whau te tele le whau no ino le taimi e i lawa na tele ia tūtuangi e fo ia whau tai o le wa tātou whiloa i lumonu ai le o tua onu ai o te ai atu fo i lele i laula e ipanga mali o na o mo ai le whapea mai ma ue pena i so fusi o ma so o fulano piniki o te loa na wa mafia fia la antupe i mea lo fa al tina ma le fa na le son naf Wapta iatu le, saunanga ma whapsidi lo tatou iei pe na ngona o le. O le whatau nga o tatou tama. Ia, pea e le i whaia le aso tama o matou. Mali. Ia, o le matou waso le a whatau aina i le asa asau. Talo po le aso valu lea. Le a whatau nui nai o na o nisi foi fuanga lava si a matou kalesia. Ile tainga si om tama matua pen a toi sungal toina ya vito poesim salom I tulanga lava I tono si matou kalesia ya a me se foi o tulanga le te ino pulenga tanga luenga ya mal matou e kalesia ya na ya o aso ia fa pete man pene sitting ya ele tau sitting ya le no fota pena o te o fota itai na ya wo umale sa tinal tele o le soal na ata mai la soal na o ko ma me alofa o le ala te fatal taria ya te unga po le ase me alofa o le afia mo lo te tama ya ai fa fetai ai I la telenga se manua le uma ua tala ya te tio es el teleo le container me alofa na fa me alofa I tinai la telenga se manu amu ia oe a fetai ma lo va tai ia o le menta o le tanta longo ma le tau fang foi le ma le fa manatu ia po a fo ia ni tulanga o ia le fidanga lo teitu unga ma le fa na po na ilua ia o le mea ka ua le la pespese ko ngi vai so a ko langa ngai e fai si tua yo le taimi fa tino I le tau fa mo ia ai o te popoli ia ale mo an tu le vai so nei tanto fa tali loto tamaiti wa ya lu fa tasi ento ya male tele me lo fa pang mani va vetai tato fa ya lo pese fo le masangi ta ti fa tua fa me lo fa lo so mo da tu ma ia le nala le losa oi ma lo va tai panga mali ele o po mala e la tutua ya ele o po vo ile tampo inga le tanto tu wow tau sanga lau tau tua ai mawhai I lau oe la waia whanto whala ing se iau mea so whinanga o ana whia tōnu ale na amata maia ia le whaau ngā hina fo le tale ni ua wha manuia ina ai oe ma lau a inga I le tua ese le tā ua le fisiri lau talenga se manu e ia le wa fisiri tonu wa por kalamele masani e fai eti e eti makafi o le toi tepa I le ainga o le toi tepa ese le tā ua o le fisiri o le sfofitu o tausanga sa au pese ai tonu o le au foi pese lotu Kalesia au tani fona na o kalesia I tonu lavo si o matou lava kalesia
I toa mua I lalo te inga le sunga fai au ya pa amalila. Ma tua ia sunga ya tesi sa polu voi lea. Ya. O vai tauna ia mantua foi tesi sa polu sa whanau foi toa mua. Mari. Tangata la wiloa pe on ta ua I ta polu kalame. I o temi tonu wana o ina foi na fili mai ai a ule. E to tonu o le tema. Ia. O tau sangal na o le sifuru fitu anga fa solo mea anga inua se ia o mai lava le taimina. Umatuaia tau tua fo ia le tema i le atunuu. Ia na pespesenga i le tasiva valu. O ina na fa muta i le tau tua le tema i ona pese. Me tau pese. Ia ona au mai ale o ona o mai ale na o au faila u tema se furu tasi ya sulua sultolu ya de stemie na malanga tuaila usoi a fai au ya no litia fain ma atia mas putot ya pasol solo male ina wala wina fo ila o so swani ma usa ili suela o so swani I tonu I New Zealand e ma fa man via ina ile tali mai le tua ile fo I vaenga o soi fuanga tau tua ile tua yo ina ia o lo fa nga ina ta le ni se man tonu o le kalesia Mali pespesenga ya o nga sa ya o lo fa nga ina tu sia ma fat patu ina no me o pesi ya ole tal fu atu le fa la utenga ma nga so longa fo yo le fia fatu nei me pese male fia pe fatale malo tala ia pe malo fu sa no lo sunga le lia o panga mali no fingo fia le to vai tau le tau ma tai no le mele tu sia male fatu ina nei me o fatunga po tanto pese o se visita wa tele le wale tu sa male langona sa ia I mal fa man yanga e masani no faia ia fa upunga maolo fa pena fa upupere le au pese mala au fa pese o mea no fa le tua mali ia man tua foi awa mala malama sa o le ia le se me fainga ta I le tua ia o fa tuina o pese la to I lo wa fa pese mal fa tuina o pese e mua o mafau se mea o lai. Lau te mafau iai. Pela le pesele o whane nefu. Mari. Wala na uto e langa asa uta o fili. To e tepa I tuai. O se tasi o pese tuai ua leva ona. E tasi le upu whane nefu. Man tua foi o leo tu sie le tali. Whane nefu mea E tasi le whane nefu. A o le tele I o mea. E tā ua e au mai e le whane nefu. O le o langa nei e lua mea. O le lei ma le leanga. I o le teimi e nefu ai ma le teimi e manino ai. O mafo whanga la whapena se umanu. Oka se tele o mea mai e le atua ma mea alofa le atua. E au mai e whaalaua tele ai. O le tā ua ia. O le whapena la whatuina o le pesi. Ale ngata lai upu. Ai atu whaatasi lo ma se langona o se whati tate whai. E maua ngō fia le whati. Ina ia tā oto whaatasi langona o le whati. Ia ma upu. Mari. A ora na maua a whati ma upu. Ona whaau popo mai lea musika. Ia. A salu la kitara mo tano e pese. E ia alo na le atoa. Ai atoa ia ta ita ia ni meno te fatuina mal fatimo. Ai a whaau popo mai lolu. E man tua foi e tele aia. To tele aia la wala uia e tasi ai filfilia si. Iosi ia upue mana ia e. Ora tasi na whaapulanga I lota fia le amatanga mai o. O lota fia e fatu pese ma lota fia vo I pese. Tai A tonu o lena to e usuina I tione salu ia le whantunga lea pangamari. Ia u te lona to I wha Sofia lo whina ngalo hoi lele te to I whia tala noa ma wha soa mai fo.
I le pese le nei, ina ua langi na mai lea Antonu. Ia o se tasi fo'i e whaasino I le taleni o le musik. Ua wha I langi le fōlanga, o le so I fua mai a si o nāla po na I o nāla. O loo wha ua wina I le wha ili le Pacific Love Band I Samoa. Ia le sunga ia la le talo. Ia Antonu le lau si le fia le tātua tru. Ia le la I le kako pese lea le toi langi in mai leo le wha ane nefu mea uma. Ai panga mali. O vea sa e yang. A o au mea sa fai. A o le ale mea na tupu. A o le ale mafua anga nala I ona e tu sia me fantuina le pese lea. Ua e wha ingo ina o le wha ane nefu mea uma. Sa a matan tusi pese le I tonu wasi o mantu nu. Ia, peita iani. O le vai tau tonu alea. O ta alonga le mtanga ruenga sia matu ful amtanga ruenga I faleata a pie sa ma pie sifo. E ma fai ona o ta wana I toto tasi esi si o ta mafa le nganga o lo so I fua mai ne. Ai tau leo lai enga luel to ina ya spana I mangiangi. Sunga ya fa pa ia I utai vai loa uta. Ia. Ora matou fai au o me alofa pecheru. Ora vai taimi ana na fai ai le kale al mtanga ruenga I tua sivi sa vai. Ia. Ina usiam pindi lal matou au ia lalo lai o ta longa ia se man. Ia. Te mana tua stasio te mali o te lei lopo so I fua nei po fa longo mai. Ia. Le sunga ia mau vai. O ia la valea sa taula mua le fa foina o sa lo volto te le o tanga luenga ua mati tua po o so I fua mai nei o fa longo mai la tala le. E ia nisi tamali o lo. O fainga luenga nei le ofisa o fa masinonga. Ia so tasi mal funga ia li tsone. Ia o tamana mo tua malama le pese le o fa nef. Lele. Ia o pese lana sa fa uman tusi I fonga poa. Ile moto sunga to ina wa mai malolo ti sa ya lo vai. Nai fonga poa. Ia na sa ma futai ma tu tanga. Ia ma fa umai la. Ia na pe pese umai na ma tu auta alo le pe ona auta. Ia pese le fa nef ese ta o to ma fa ia ile mesa ta ia foi ma fa nga ma fia ia de ma fa ma futa manisi o na uso sa o le lopo o lai fa fonga mai nei ia o le tre fa ni no na le o le pese a le pese foi te man ia ta ma fa masino em se tasio o to manu o le musika I sunga ia ri amana ia tua mai ta ma fa masino ai falatai o ino pikia mai ai na mai ai ma tu o tamalo I tioni sa usu ai tioni le pese le o le ipun sa ia misa foni ia nai mta o ia foi ia sunga ia misa foni ile pare bene ba pare sa ia la misa le ipu ia o tai fono foi le ia foi se narama ia ina tonwa na usu ai el tamalo tione el pese la no tusi na sini na maua I tione le ipu o ina lana o mai o te le fa ai loa a la wai loa o le pese sa o tusi ia no na o mai le ona ma tu pe faiona o fa nga ina sia la sta mai langi ina la pese ia le tonu la se man mali ta wai foi pese le foi le o le uta le poto sta la o ta fia fa so atu nai fa na ngai ia fa tai o fa si le o le na inta o to ta longa po se so foi le na entusia ile pese le te mi le fa uma nisi o fia le fa ta o se tangata o se mena tupu o le ato no le winga le na entusia ia wa ta o le fa ni nifu e pe ia o le tau pua o foi le ana le la le tai o le na malei fo mai le tunu ma ko ai pua o
A e no fola i le teimi le nei, ma susu e lau wha malama pe to tala lau whai to to ai au ki lani i sautani. O ke o fua au pēa leise pito nu uma se maota ma se lau. E le ususulu aku i eile la rangi vae ngolas. Ia se ivanga nā se tangata foile. E makua musu e fufuruonga wha malama ma avianga i e wha malama e kāri pangamali. E se tā ua le fisiri mai e se furi whainga tā o le taringa o le fisiri. Ia pe ia ona o tā ua mua le upule o le whane nefu. O le tele ia ona. Ona vaenga e ali ai mai ai. Taimi e tau mā vae ai. O le taimi sa mā futa ai. Mari. O le taimi e langona ina ai se mea o le. Ai mai se an mea le o le mafutanga mousia. Mane whai ngā uo sa le lei. Mari. Ai toi mousia. Ea. A walanga e o so whai ar whiri. Mea nai a leina i ele upu a pena e. Fato sina le filo tele io fato sina. Yeah. Ai o so fai al fil pe o mela na o fane nef. Yeah. No mai al tai minle e tai mi fane nef foi la bai. Mali. E fa pe na me chaule le al fili se manuel tawa. E tupu ainga. Tupu nu. Yeah. Tupu e kalesia. Tupu ne me ale fane nef e te mi fane nef wani nga luenga ye te mi fane nef wai le va ai nga to lua e fo te mi fane nef me ye va ai to lua ya taita fa penale o langa o le nga to lua na o le pese se man e nga ya manai fane nef sa e ya nai fane nef sa va ai mo sa me fo la tato e vai lo le me au le mai le tentiti te iau wa fane nefu ia le vai mari e pe ia la e le se fane nefu le tau fa longa toi pia sa tau tinonga e le tau fai mele ni iau ia le pe o ta wa now o me o upu le fane pen le ala ina di fane tali e usual fane nefu te mi wa o le tupua mari le pa fitai panga mali o le whaafitai, ia. Ia, wau lawe whau e futalai. E fia a toa ni whatunga na e tū sia lawe o e i iau mā whauwhaunga nei te manutua le nei te. Wa le mai tau ria le tele o pesi. Mari. Ai o le isi mea tā ua sa amata mai e temi o le valu na. Sa wale matu malanga o na matu ma vai le mal siu sa taita iel te mai a nuli tia pa fo au lalo. Ina ua malanga tu Wellington e mal sione faltua ia tu mua. O inala matu to e fo ilole na o matu mo. Ai o uso ia falem tupu. Ia o inala na o fa ilo ia ele matu o foi besi. E wha awa wal tia maa. E lea vesela e veseo nuli tia e whai ma mea e mutalia in mea alofa le astua o mai ata. Ia e wha vai ana isi o uso ia. O nalana o a mata ilona o tu sia mai. Ia ele a se mai e teimi fo i ta mafuta il tia maa. O nalana mata mai e o tu sia pese. Pela o pese nei. Sa mapu e ina masunga ya pene. Mari. Sunga ya pene leua. Whai langi le fōlang. Whai langi le fōlang. Ile wharepu e pese o le. O stamari i fo musalo wa lawi loa. Inua ya Shane River. Mari. Shane River. Ya. O le wharepu e pese na sunga ya Shane River. Ia te mina tasi al piano. E ta nga o pene a whaia. Ia, toe manta pene le piano, toe tango pene, toe ta le pace, toe ta uma mea uma. Ana o upua mawhatino o whaia. Mea nai, e le whaingo fiere tau amatanga mai o nei mea. E le ngata ile, e umana na usu leo tas. Toe usu le si leo. Toe usu le si leo. Ia, tai peifo ia se umanu o mesa alua whaia ma e pati ma tatou le lua masini foi le tasi
A tu tasi le upu e se to turi uma ke ma tu po ai a foi pese koyo to fa sa Koe pese, ko ngoi e fa penar me sa ele fa ngo fiel a matanga a fa fetai i le tua le nei tau Mai. vai tau ia sa walu o fuata malona no o taimi malona o le aso malana ni nenga unga tu pulanga fa fetai i le tele o fa ngo fiel me o fa ie ia e mese foi de fa fetai toro pulo ia lo fa na o tatu o tunu Mari. i ta leni wa ma ese ano a o la u fa fetai oka semana ia o va ai foi lungo o Facebook i nai fa na witi tai tolu tau sanga o wa mata o mai de pesi oka se fa fetai i le tua o me to nga ia ta o me alofa Mari lo. tu ina le tua ia fa fetai mole fa facilita o se manu te tele Ma lo fa tang. Ai le me so fina ngalo muli le vai ngol tanto por kala me panga mali. O la se fu tuanga. Ia lo la lo va o tanto tu mai lanto. Ya o lento a matamata i le tale ni ne o musika wa ile muli ma o se tasita malo poto feme. Po le alka ko ve singa. Tanto nunga fa kirisiano, tanto nunga fa le antuno, tanto nunga fa polokiki. E usu mai lo le pese e mfayanga ko fia uma ye. Ai uma ko fo le pese ia ka ko fo ka ko mo ngave. Ya, e mfaya le sa do mai lentula. e sa o le leia le upol salamu al fat pese taua Mali. o Davita. Salamu se lauto fulfitu alon foi upe fa pe. E fa pe fea ona matu pe pese. Le pese de ali. Ile nu ese. Ese el man ne yo le amatanga o le salamu. Pe fa pe fea ona matu pe pese. Le pese de ali ile nu ese. E fa mai lolta. Jerusalem mai. A fai ngalo oi a te au ia ngalo lava i lo lima tau tau. A fai o te le mana tua oi. Ia pipi ia e lo lau faiva. I lo ngutu pe a fa siri Jerusalem mai mea uma. O te fia iai. O lau le fau tuanga. A oa upu muri se o manu te whaftai. Whaftai tele lau fitalenga nei po kalame ta ua. Tashi Wato e foi maua se a wanoa te o te pai tua e whaftai fo iai. I por kalame al tatu le tio. A mese por kalame fo ile al tina ya eti. Whatua ya eti. O le to e tepa ile amatanga. To e tepa ai to e wawa ai mea le ai. A ola upu muri ya. A wale whaatari. Wa sola ana nafi e le sau numa nai. A o le taimi nei lau. Ia ta whaamasan. Manuia tele le. Por kalame le nei e fia. Whamanuia le tua se man. Whaafitai. Ia mo por kalame. Awa uli mafofonga mua. So i fua mai e manuia le ta pua inga le atu. E mai se o to engol nei aso. Se o manu whaafitai mo le amanoa. A velo leo fa tau fa e fai ma fonga tambul moli o le tanto o nanga le radio sa mo le sunga le fai fe au mo le fole tu. Ya, tanto te mai e tasi e lo fi ngalo i le ni vaenga o le woli. Tau mina ia manui e tele la vasinga o te toi. Ia masana fa fuolo e le tua lo soifua. A wale tu sio nisi ia fatunga. Ia ni te wale fi fiel ti nau te maiti o na le mo leo sa me alofo leo sa te mau lo luma nei. Ia la tanto fa pe ia o na fai e pe o na tu le sa no. Le ni vai ngo le awo. Ia lo sunga i le ia wa. Ia po lau fitalenga panga mali. Ia fa tai fo mo le tali mai. Ia ile au ngani atu le tanto mala leo. Ai fa mo le alofo le tua. Ia la te ia tu lo soifu mo so man to wolo i sa so mo moan. Ia ona tanto to fisila fa ia le i lunga pe mo ngalo le ia. Vel ne avno. Mo le toile fa tu tili ia fa mo ia toile sa tama ia o te tanton o le nawa fa fonga manino ia taitu unga wa o le na tantu tele noa ile fa ni nefu ana wa fa me ma lau tau tinonga ile ase me sili atu panga mali nei lo salamo ia e lo fa tele atu manu ia le nei ia wo tai fa pe na ta mai a tachi tu sa malo fonga mua pa tai tele after mia le tua so fu ia mai manuia ya le so ia o le sunga le wa ya panga mali yo pu fa ivalu e pe ona e fa funga ia se tasi do you taia o le taleni o le musika e pe ona lau si lo fi ai
Ya, ole unga na ole ti ole ri vai ngol tan tu pol kana. Se ia lia la wa lia ta he te pot. O ke ni o ki me ke hat bo. Ai le wa tu bi chao. Ya ole wa 5 minutu te ni le tu lai tolu. Ile tu tua ale Radio Samoa. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. O le Ardas Travel, o lau company e saunia umau tāpilanga mo so se malanga. O le au e tutongi ei pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa ma le Pasifika. Matauti o le taungofi o pasese o lo o iai le taiminei. A e le talitonu susu mai i le tuatusi tasi valulima Great South Road i Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o. E mauti doa nisi wha mrianga wha pitoa, pe a e wha iloa o le Radio Samoa na mawai le nei wha salalaunga, le Ardas Travel, le tali mo au ta penanga mo laumalanga. E le ai se totongi o au nanga a le mapumaya mo ainga e mo omia le fisosoani. I au nanga a le soifua maloloina ma fale e nonofo ai. E mawhai o na whaafsotai e le mapumaya ia au nanga. E fisosoani foi le mapumaya pe a mo omia se wha mama avenga, i tau mafa mo taimi whaingata, ma wha lave wha sei pe a mo omia. Wha fisotai loa le mapumaya i le telefoni o valuselau. Lua tasi, lua. Mai le afa le valu de tai au i le 5 i le afiafi. Radio Samoa. Taslima i vatolu amo. Malo lava mo le amatanga le nei vai aso se whapoponga o talafo le Radio Samoa. O tauma whainga o pito rata mai nei na ia toi whaatulanga le tūla whono le Holidays Act, wani putia le iei fo ionisi whaatuai. O le tūla whono lo iei nei wo matua i rea o ngā lava, ma wo oai ina tatongi le whaita wafi o tangata whainga ruenga, ini tatongi maunga lalo ane nei lo tatongi te tawai, e le ngata e au unanga lau tele whape foi i au unanga le private sector. Ma whairoa le tū whasalawa New Zealand, o se tūra whana fau sa fōfua te tauna toi whātūranga le ruatau sangataruai. Pei tai wa siria nei mana masina o whātuai pēr le whai au whiriwhiringa, po o aia whawhaso o tai e winga le tū whātasia o se pili. O nisi whina ngalo whaadia e runga o penga ta whailangi, e tū sa o le matau pule nei wa tā wai, e tele whasiri o lo o aria ai lea fuafuanga, ai le ngata i lea, o lo o whasiri ngia fo i se tūranga mautu o le ai ai suinga nei, o fuafua e whaia, pe au ngā pele ai, au whātalitari ai pēr po o a whea, e whaatino ai loa suinga e pe o na wholafula ina. O le wa amatara so e ngā neo le mariwa le tametite na o le walu tau sanga le matua, li putia na manu atinga ina mai se whaalamlawe le pōna pōi Hamilton. O li pote le One News wa tā waire wala wane le sosoani whaamawave, i le whaalamlawe le nei Anthony Crescent i peida, po le te ole li mai le whiawhia na nafi. O le tametite atinga ina na manuanga, mani tangata mātutua se tō rua, sa whaamanu atia fo ina ave umatu i nātou li whanamai wai kato. O le tara whaanoanoa na whaanongo ina murimuriane, ina wa umaleo na le tamaititi, a whai mai e tōru fitu tau sanga o se alii, na pu ina mai le no fuanga na tupu e le whaalawe, ma ua mōria le whasi o te tangata, ma le wha o lima, e tūra i le wha msinonga whai tū malo i Hamilton, i le so. Wa tā ue leo i leli pote leo i eise isi tangata o sa idia, i le whaalawe nei le teminei, ma lo o whaia pēr suis, wenga. O se tamaita i leana pu e leo ma mōria o whetaua ina, ma fo mai se whalamlawe na tatui ai fo i se ali i se i turou, i se bevesi sa tura i mai se tuatusi i Manurewa i le pōna pō.
O ripoti na maua leo na ta wai o le ri o lo i manuanga wa ave atu ni whare mai se tūranga tingaina whai ai loso e sue ngā leo e ta ua o le tamaita e luas riva tausanga sa iei le no whangalawa lea na ave leo mō sue ngā. O le so ua tūra iei i le whamasinonga i manukau mō ria i le wha o rima wha moemoeina. E leo ta ua le ripoti na mafuanga o lea wha lawe a o lo o wha ngā soro pesu sue ngā. Wa whailoa i li pote o le sole iei o le naunau ta inga o nisi ina ia talo sanga waweloa mo lai sene whata waile awa malosi i o lato whale uloa ai le a mata wha mamaluina tu la whono fou e whata tau i le awa malosi. O le LAP po le Local Alcohol Policy le ua pasia o le a wha mamalu i au kilani i le masina nei ma le atu waise umi e rua tausanga e tau fia le tu mawai le whatu wina o nisi whale uloa fou e whata waile awa malosi. O le whailau tusi o le Communities Against Alcohol Harm o le loia o Grant Hewison na ia ta ua sa whataranonga le Radio New Zealand wa lato wa ia le tele o talo sanga fō ua whaia nei i te tonu le toru le whamasina tanuai mō lai sene o whale uloa e whaia rea au o nanga. Fua i whamaumaunga ma le council se lau toru suriwa isi talo sanga fō o lai sene whatau awa malosi o atu talo sanga a matama ia me se ia o mai le whaiunga o le masina tanuai o kuso. O ta ua le councillor mai au kilani Josephine Bartley i le whataranoanga lea talu mai le rua ape sepuru walu e o atu le iwa ape whasara wiwa sepuru talo sanga mo lai sene whatau awa malosi e na o le rua sepuru rima na te ena. O le ala lea ta wai le whinau malosi pea o community e te te e atu le tuina atu pea o iei tu ai ngā lai sene. Ma le tana muli, o se tasi foi whaalabrawe li putia mai le whaitua o ne hanga i au kilani, ua pu e leo se ri ima mōria e le whasio tangata i le pōna pō. O le tangata e tōru sunua tausanga le matua, tū ra i le whamsinonga i le soina ua mariwa i se isi tangata, o se li i fo i se tua tusi i Selwyn Street, pe ona whamanino mai i le sātini sinia o Tony Darville i le au whaasaralau. Whai mai o le ua maliu na awhia i se whana, mai lei fo i se isi tangata o toe sa i dia leo i le teminei, e tusa o le nei mata upua o talo sanga, mō nisi a sira whia ni whamtaranga i a whesohosoani ane. Whai mai na leo ina leo le no whanga na tupai le whaalawe i le pōna pō, ma lo o wha o waia lātou suenga i le so. O le whai ngole nā o talapou mai lau Radio Samoa mo le nei fo i awa uli o le songfua le amitanga le nei vai aso i tau ina i manuia tere ngā luenga o whenga iei malu tātou tunu. O mawhai an au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Talo le tau mule so mule aso tai ao. Wingo le tau mule so e iai taimi o le tai ao o le apua oa e ufitia fo i le langi i ao mana i timu pupu i nisio vaenga o le awa uli whaatupula i anga i atu i le afiafi. E ngoto i fo le la i le 2 minute te ai le ono i le afiafi ana nei. Mo le aso atai au o le awhapenau na to ulu na i timu i le awa uli whaasolo atu i le afiafi e ono mamawhati munga ai le lei i le tele o taimi. E angi mai matangi mai le tu matu whaasolo ina angi maalia mai savili mai le tu sisifo mo se taimi i le awa uli ma le afiafi. E osoa ele la i le tai au i le toi 2 minute i le itu lai fitu le tai au ma e ngoto i fo i le 3 minute e te a i le ono i le afiafi. Tala nao le tau mo le so ma le aso atai au. Wa loa le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se whamoe e pe o maliu whaai puiponga a so whanau whainga malolonga ma so se whaalawe. Ai muisa le toi fui atu whanau i le aonga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz bevala au le ovalu se lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasile i tūlai whatali e se tali. E ia ngā whaapitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu whawha lua lua fitu. Ovalu se lau fitu whawha lua lua fitu.
Fianga o le rivaenga o le wuli le tautua le Radio Samoa po le kalame o le wuli mafonga mua. So you le July 5 le fi vini tala o tamai tia mai o tau. Mai la o ngale ria so sa ea onga. E na e fefe i le pua o ana leila. Sui lava o nga faisa mea ai sa mai mo le tanto po le kalame o Silva Tali i le afon le tolu. A umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa i le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. O fuafua sautafonga i Samoa, manatua le Return to Paradise Resort. E fastful tolo na potu whaapea vile se luas fuluiva. O se whalitel malo e whetau le lei mo tafonga, po o whaatasinga a inga. Whai eilo wasu tele le whalisa o tapena ina mo le lua wha moe. E o atu le whase lau tangata wala au lia talia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa. E whai malolo ai. Langolango le whalitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com be wala au lua lo ofisa malanga. A whio mai i le Lotus Foreign Exchange. Mātou te ofoina tu ni taulele mo le lafoina o tupe i Samoa. Toi le ai se tau e whesuia ai au tupe mai isi atu nuu. Asiasiane i le mātou la po le www.lotusfx.com. Le Lotus Foreign Exchange. Laupa anga whaatuatuaina mo tupe lafo ma le whesuia ina o tupe mai fafo. Radio Samoa, kasilima i vakonu amo. Lewa luse fulu minuti buteni le July tolu ya antunu wa nga le ya tantu me lo fa ya mo la sautama ya be lo la ta vale fa na full service abi fa ya suipa o la ta van o la woman tu ana mo le ampe a fa yo tu langa le na yo ya e fi filanga ngo le wa fa tsu mele sunga ya Victor le tu mo le danga ale tai world and auto limited awa ya fa la loina o le la tu talo Victor ma lo nga lu for mama lang i maro sa so mandu maro la go sa i maro te wata ya fataro for i tu asisina to mo sa malawa ni si fo no mana ba denga maro la go sa i ni tura de audi ya wanto sulu mai la Victor e batua i puwa o le tai ya wana leila ya ai antonu ya ole wa to e mantongo fi mai de yaso wa le fa wo wi no ngal wenga chuchu ma fa va lo fili mole tudu o yenia tanto fa toi le mai au la santa ma Michelin le alo antu le Victor ya mo le so momento le fa na le masino fo ya fa stai mo mato no se manwi amata tini mato popesini ole Catex to pesini le batasi le ono seni de se ai go tala fa to seni ka kotisero tala va lo seni maltua ro Apple Catex la pai por airpoint to e como scan to na to follow lo ye mo lo discount io no se ne per utero sa i de mato proprio se ni gata fo de lo con che si APT do so fitu tala fetto vi feel like i de tato proprio se ni ole Catex ye man toro so fa gata fo de ta numero e tu no tato se ye te man malo e fo si na facilinga se lo se la tala to tu fa tu malo lo sa i de mato proprio se ni ma so fa man malo o rupe a tina o le whamanina mo neda so tatalata e se lau tala. Ia rai ma tato whanesinia ma antua matoto atusi tasiri matoro Stamaki Road whatina watole Warren hata for full service ava pero ele o matemini i whaisa full service i ale lava lo so mai ma lo ta bale tonu se soani lava ia lo sa momo oi ngata fole transmission service o le lift kit o inisi maudunga tole inisi maudunga o le lift Lowing Spring o le snoko pool pass tato wind pass fa PE tato whanesnia a whapete whaatawa mene e mautu lau vauta lauta e utu whaatu marausa i si osoani fo pesina rauta awale i le tato po pesini ngata fo lea whaatina mātou le side step ali ti light mo li o mo pao tato iu ngata fo le whale o tonu mo whaforausa kai fuka koskena
skena de mai ro ta vale pe por wan e go suta la te tomia i le tato fanisinia ngata fo de mo ta la fo ta vale to senga denga pero si feeling a liman fo pitunu fo si o la mane tato a piki apu e surika smoka hypercast mo i tato a fata vale pero feeling a tato piki apu umana lifi a do inisi mo lunga de wadi fi tato piki apu pa lo po lo suru man tu ia ole snoko umana fa pi so lo valo vai su ta vale i ma so fata vale e tadi fo ma so de tre in afa pe so ta vale tu fi a tre in tonu ya tadi fo ma so de tre in e ma to lo sine ta vale to ma singa penstemen so e to so sa ma i ma to fata vale ia ma to no me telefoni o i valo fitu fa to lu o i te va awa ma ia o se so sa ni mo oi ia nga e ma to farpa u ma to tu sita si fitu suru pecho o tara lua super sene de fa u pe ia le a fo pa o ia to siki me to pa fo pa tu ai i le tato farpa fa pena ala i tiro mo tino se so mekuo na te mana ia so mai fa fa na malo ta vale fa fitau i tato siki mekuo fento tu na i tato tau mana tau masani ia pe mino le aso mo tato siki me i lo suta la le pe mina mata to le sene fo i ia mata tu masinga penste me pala tu ai so siki me pa i le mato a farpa mantua sui po fa ta vale furi mato i alignment Fatino ia mātou ia po ofo tato a workshop ia vatu foi mātou le gauta ia e whaeria e laui o laime i tato whakpau. Ngata fo lea mo tato pau to tasi, to lua, to toru, to lima a tato martaz a whapea ngai sau a piki apu po sau po wili a whapea kilo mo kinga mo lungo pau tau nāru ia su mai whai whakmata mata o eroa i koi ngā sais pau e ono fitau i mo lo fo wili ia whapea ngai tino mo tinoa. Ia ta vale ni verso tu la stima le atotoa a vanu fo a fa tau se so ta vale a mo de ainga ia mo de ainga to tele ia mo ta to la stima le atotoa ia fa fia tang sanga ia suma i tela no mo oi ia su van masina intersi mo ta to finance ke fa timin nei ta dia ma to si pay ki ka service after pay ka ta fo le risk quote su van masina intersi ta to finance umalava ia su mai ta si fitu su pecho ota o le mea fo telefone te wala au ia o iwa alu fitasi tolu o mi tasi fasili sa mo so swani mo oisus tulanga lava se man whaktai mo le matau no. Maru ia te leia lau singa o toi o le reia sunga fuala sunga ia Victor o vela vo ia mafunga tau muli o le tungtumala undangana le Tire World and Auto Limited wa fo i le tungtuina o le pa ia malu le taha tu utero i le pito nua o Tara lusfulu ono minute mo te ai le tolu tamaiti saan bai mo le taha tu polokalame o silwa tali mo le reia o Radio Samoa Tasilima i batolu Amo Radio Samoa Tasilima i batolu Amo Lava
tu amo. Oi, Jamie ole polokalame ofisili matali mo alam fa na ule utua onga ole reia woli ole sunga fua. Langolong in de malo sile for kiki ole Phoenix Delights e mo yen kiki o so fa na fa i ponga ma so se fa moi anga ilung ole Facebook PHINAS Delights PHINAS Delights e mo yen ya se kiki ole e fina ngalo yen pe la yele ololua tolu ono fitu tasi tolu o tolu ono lua tolu ono fitu tasi tolu o tolu. Ja, tamai ting tano valava malo o mai o to e mai la onga le rias. Sa e alu ile onga. Ja, leli. Valang mai le ta tolu mera masani tolu fitu tasi lima iva tolu. Tolu fitu tasi lima iva tolu na watara tu mo o to. Ile ni fo ia wodi ani tamai. Ja, ole fesili mua. Ole fesili mua ni tamai. E fia ai o le ta'alonga le manu sa mo ma tonga le na whaia le asfarili na se ma vai antuni. E fia ai o le ta'alonga le manu sa mo ma tonga le na whaia le asfarili le na tuana iatu. Io, alu su e mai, vala o mai. Tolu fitu tasi lima i bato. Mai le uno fo le minoi solo se fai ecina pamo. Ile olanga fasamo asasa wai es fai so. Ala ye kai o kala o le ko vai o falang Leo today Matia Junior Vailua le rivaingo le woli ina ua fia. Tolu sulfa miruto na tale o le tula e fali tamitia. Panga solo tuel polkalame ofisili mentali.
Le amutanga o le riva yaso, le amutanga o le riva sina. Langolongi de malo si le falikiki o le Fina's Delight. Se maua ye keke o aso whanau. Whai ponga ma so se wha moi moi. Le pawala me whai o le wanulunga o le Facebook. Ta ilalo P-H-I-P-P Telo P-Pita. Fina's Delights, P-H-I-N-A-S Delights. Maua leo le anta o anta malavo keke. O le nasanga o sia e le falikiki o le Fina's Delights. Vivia lo fatasi mai o ia le rivango la o Dalova David. Malo so fora fianga se man. Malo o a mai. Ara manu ia faftai le lo faetu. Nai alu la o le ia so ngafuari te. Yo sa o le au. Ia, si fisa kan. O ko misa fila. Ia me mo sa fangi kaya sa fa mako ko no mai mako malo. Ia o malo lo ku ia mako sa o lo ko mako a onga poko a onga fai ro maka au makaro mako as. Ia. Nga matematika ia. Umara matematika ka rosu fai ro mako tustu singa. Ona mai a ro tustu singa sa mako oro. E fai sa mako o fai maka longa ia. Ko yo mai poko ko e ko fa uma ko tustu singa ko yo foi ka alo ia ko yo mai foi fa uma mako aso su enga. Man, ia sol. E a melhor salta marite. Man wia. Ia. O ka se man sa pero o a i mako fa mako ko ngai fa. Ola no me safa. Ia sa fa mo lo fe au sa fa yo fe au. E ka pena o ipu e sa mai yo ma koma a ingai ai maka sa mera ko me ai. Ai, sole se ka ile lekere o elite. Ja, au lesi foi mera ngo fa, ngo ina ngo malo le. Ile se il van so gengi. Ja. So kaya mo kek. Ole na foi lo ngole sa mo warite. Ole foi lo ngole. Na foi. Sure. Wangalo ya o ile ko ngaki. Oi, ole panana ke. Ia, se foi sa kala le TV, e sa ko fo yer ke keri lite. De ma ia la que fina stila. O ko ela se mea pa po le menga wa umanga nga ayanga o eno ki. Nga kufa. E ke ai u foi le lo ki kerite. Ai, ora fai va ko tekele ave ma ko fare ko ka san ye pa. Se ko vai a ku se le uno ko kelerite. Ia, la satama. Kelle ngi me alo fa se ko manga mo. Kele ula, kele foi ia mo meu keu. Sa mo ko haka mo kama. Oi sole ka ia mo ia na si o kama li sole. Nga vela sfos ke kero kom. Ai o mo ka market. O longo ingala nga fu ko e kele la ko. Ai kele ko e market. Ia lele, o le mentau. Nga sa magwa le fia. Nga lu ola lo ko mo ko ingang. Ia, nga mao loko mo ko i. Ia lele, o le meka wanga we ko fo yeri kiki. Ia mai, o le na fui na tufa antu mana yo ai ngar keke ri David on sa i me runga ka kole. Talo vole ua? Talo fa. O mai oi. Lele fa tai. Manu ia va vitai. Ia. Ani va tai. Sa na unga le ua. Ia la to mi sa fila. Mo nga fire mako writing. Ia. Fire mako reading. Nga fire mako math. Ia. Umalolo. Fire mako math nga oi fa foi ka lo yes mako ka lo la ke ki se ka yen longo. Ja, ile longo. Na ha mele sa ta mali leo. Lele. Wa to me sa fa ile sa ta ma. So nga fire mako me ai mako ko nga. Ia. Nga fire ya pang ke mole hasta kama. Ia. Oi langa sa fa ia pangi. Oa. Ia, la ko nga pangi. La poko pe ma fulful. Ma fola. Kama voi le sa ko le packet pe o kama le palu il fa na makama su kamera. Ole
Kalao le suka malwai. Ia, ele mula fa le wharenga pangi. Le ai. Fa mai la ala kala lu ko mai o eu pangi. Ai mai seki ai pancake. Seki ala pangi soli se ma lo ali ia le ua le lei tele oi. Isele le yo tu tamit. Ja, Talofa. Talofa se manu. Oi, Mike. Ia o Mika. Mai o eri Mika. Mo wi fa kai no fa le. Ia, si fi sa kanari Mika nga mai le. Le sang tama. Kede mo wi fa kai. Fa ile ai tu sa ka mama le au nga sa. Ia. Ngai si varanga fi. Ia, ola. Failo lo pese malo memory verse. Marau memory verse sole che ka imanga ia eri Mike. O alang i mea iol koko nga iang. Ai ko nga ima sangia. CPP male me ayang anga po. Male pa keke ma folo. Pangi keke ma folo. Okay. Markok samo. Ale. Uya, olar ka mga ngalun. Kamera kasiari ai pangi. Ia, le mano fa tria mika sol. Se malo ali tamit ya o to le fa na mutina fa malo antu ile to ma fai fo mo le sound ta mai le so naf ya ia fa kasi el kausa ia man tu na ngalul ta ma ile to sanga anto ia mo le tu fa malo ya to tina ma le fa na le olive chili ainda man malo ta lo ngal man sa mo tonga le na fa ye sa mo le fa ngal va son se va to Nick David ainda man malo O Manu Samoa. Manu Samoa. E fia iol ka longa le lite. Fafi kusufi. E mo ilau ka. E le visu ia. Dia. Pe kawararo karinga pe mo. Ia. Ma naia. Koi ki kia sa au ai o Samoa lite. Ia ma lo fa tai mo le tampo mai awole. Au ke pole le kulo ngo ka kusik. O inta me au nga fai ni le vifi. Na rua oro kauroko. Na rua mo loko ka mai. Wala ka mai fu ilo tu to mai. Ya. Ai. Ei man ka me nga fai pe ngal ka loko ngala. E ngol kauroko le la fa. Ia, le o koengi me ai mai le ko nga ia ngafi. Kele. Oi, wo ku fa fa. Wo ku fa. I wo umo. Ia, isi. Ei me ai ma ko fa. Ia, o le toast la mari pu mai. Ai. Deli, ma lo va tele David le vala mai. Alo fa tu mo, oia man wi le fia fuelo. Ya fa stai lo fa ku ya isa ka pa. Ia, le fa tele le vala mai David alo fa tu talo, lewo. Talo fa. Ia, o ai le ngamang malo le va tonga ma samo. O Samoa. E fia ai on ka lo ngari lewo. O Samoa e fa ko ia ai o tonga. Ola e se forsiku. Se fulu ma le fitu sole se makua ile ringa makal kanu. Ia, e ana sa wa ir kanu. Kau se ki ai na. Check. E ma lo va tai le ua, le en cambia un fengile vis. Ela e pit maiera o sisto. No e fali. Ia, le. E ni me un fendane. O me un efe. Fa ayer ma ko ale vai. Ole un. Ale vai. Vai. Ole le winga lauta. Ole ma ko starting yo le vai. O ile vai, de vai le pe le mo me le soa, vai po le vai le mo ele sam. Le vai le mo ele sam. Okay. Ia le fa tele le vala mai le ua alo va tu mo e welo lo fa ko fo ia man wiel de ya o le tanto wo ya mika nga makal kalong le makalu ki fo o yo nga makal ngor ki fo ya la sa wa yel ta no ngali mika ia malole awa fa mo le fa ko mo le awa e ka tai tonga ne so furu fit ia se ta ile le ya ri mika fa tel o ala me ngala elo fo ngi me malolo maka musika. Ia, le alo fan tu to ina malo mika welo. Ia, ora lei. Ia, fa te le vala au mai. Ia, tomit.
O le tōlunga nā le tātou polokalame le rei fo I vaenga o le fiafio le asonga fua. A wene MCL le whaapoponga o le polokalame o Silimatali, langolangu ina malo si le whakeke o le Fina Steelites. I le aso tofi, ma le asfo I le whai le tātou sei. I le afiafi, ai alofa te le antu mo outou. Va a iau mea o ngai whai sinau mea, ai whai sinau koma, o le anwai fo I le, ngai le la I fafu. Jalu vele le vau foi le faf e awe jalu mo la ulte e alu faf foi le fai lo tina e polo tama o lu ke alu faf vai kanga me ia nga ela kule ku faf le la ya tu lu ngol mutia pe ai se ko mukia ya foi ol sima o ile ila mo kwa vela ma asar sima le vai ngol faf ai tolungan tu le polo kala mel fana ele nik foi ting ile tanto wafo polo kala mele o le thinkamel nga ole ke va ia kui ene I uma me kongua ka ko por kana me ai ole anta tu sinka me ya ole ta tu tau ba vai ile sa mo le ya songa fu. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. When two wolves fight over a place and territory, they end their fight in a very unusual way. The wolf that finally knows he can't win surrenders by rolling over on his back and sticking his neck out to the teeth of the other wolf. Then by instinct, the wolf who wins does not kill the one that surrenders. You and I have people and things that we would fight to keep and protect, maybe even give our lives for. We can't imagine ever letting go of these people and things that mean so much to us. It reminds me of an experiment that was done by putting peanuts inside a cage. The door of the cage was very small, so that only a monkey's open, empty hand could fit through. When the monkey saw the peanuts inside the cage, it would reach through the small door to grab them. But then when it tried to pull its fistful of peanuts out the cage door, it couldn't. The only way for the monkey to free himself from the trap was to let go of the peanuts. But not one of the monkeys would let go of the peanuts they loved so much, so they just stayed trapped. So what is it you love most? For many of us, it's our family, or it might be your job and financial security, your house and possessions, or your health. Maybe it's your friends and good times you have with them. These are the things that are hardest for us to let go of. But you know, God doesn't want us to let go and completely leave these things. He wants us to give them to Him so He can take care of them. Remember, God gave you these things in the first place, and He can take better care of them than you can. You see, it's only when our hands are finally free from the trap of holding on to these things that we can take God's hand. It's only then you'll realize and enjoy the happiness you missed before. And the more you get to know your Maker and Father, the more you'll love and trust Him. You'll learn to trust Him no matter what happens. You'll trust Him when things are going well and when things don't go well. You know that God is in control and working it for your good and happiness. Then you'll discover and know that when all you have is God, He's really all you need. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top... Matango fie o ele ali La ei o ile mama Vi ia o ele tupu Vi ia o ele tupu Fusia ile malama Le pongi sa ua sola Ngatete siu fofonga Ngatete siu fofonga E ofo ngia oe Pese mai e ofo ngia oe E ilo mai e ofo ngia oe Lo matai
tanga e oi le ngata anga le atua toluta si pa ia tama le alo le ngaka le ona mata utia le mamuena fasia e ofo ofo nia oi elo ali ese mai e ofo ofo nia oi elo mai e ofo ofo nia oi lok matai Sifungavali o le sunga ia puni o le puni ala vaa tolunga tuai le poloka lamina o le think a minute i le nei fo ia sunga fua o le wa toi lima ma le afamiruta na tale o le tula e fa ia Samoa wa tolunga tuai na ma le tautua a le tau au na funga mua i le nei fo ia sunga fua le sumo mua o le swinga e pe o le iai i le tautua fa o le radio Samoa tasi lima i vatolu a mol poloka lamina o le au lima funga mua la antoi tele mai i le July se fulu male lua i le awaulia antao me antao tu waulia le lofa malanga lelei o le tampa au sili i lunga le asanga ngana wale tauta mali i le tātou mafutanga matua antui atu oi e malo titi whaitama te antu le tuolo tau soi fui le aso antao i tātou toi filo i fui le lunga pēo mga lunga lo le ea o le fionga ia pesta po le fionga ia le antau savea o le wasa ni maile lo le la sa se lua e ma le uso fo ia Isaac Paunga tau te va lua se iulia le fitu le fiafiana nei ia e mole te minei alofa tele antu wa aia o tau fuala awe inu fa o ngā le leile la e maua isau vitamin D oi vitamin D ioe e soso o ape ma sanga le D marisi ioe a misi mai le D marisi ia fa o ngā ange le vitamin ole XYZ po le tapo le U fa merkana le siro maku Taulungan tu le tutua i le whantunga mai le Pacific Land Bank e pe ona tu siama whantuina e le sunga le awa o Iapanga Malia Iopo whaivalu mai o aso e le lei o le aso fo i wane nefu mea uma
E pe ona ne nifu wai ana le lal tai au. E pe pua wai. Ya le mo kwa pretty food pine apple ngi e fiafi. Soifua.